Ia tu atu le alfa talofa i le pa ima le malu le tatou tunu u whaifu inu maua mai le tatou pokalama. A o se whaapoponga o le tatou talanoanga o ta uore i Outou Manuia. O lo utu sa atu le tatou whale whasalau i Long Beach i le vale leima si ufonga le tau fōu Radio Samoa. O le to whai atu i le epolo o whengai ma le tatou ID. O le to o ono Misipouena Tagaloa. O lo o whaafoina le tātou mafutanga i le nei fiafi. Ia, la tātou amata i le tatalo. Whanu no o mailo wao. Mafuta mailo mauli. Manawa i tonu le o kesene o lo o ie le ola. La tātou tatalo. Na mātou manawa lava i fafo le ea sai tutonu o mātou māmā. Na mātou mautino ai lea o manuia i mātou. Wa le ola lea o lo mātou o maia mai le o kesene o lo mātou manawa i nei le aso ma le aso ma le aso. E mai la o fio. Po le afo i tamo whairo tangata e whaamatalatala i ota ta itasi. Le whatu mawina o le ola i o mātou tino ma mauli. Ia lopu moni lava o le misterio e le mawhai e le tangata o na malama lama ato to iai. Se i vanga nā lava o whaeilo mai e la o fio i le tangata. I o taimi, ma o wala fo e te whina ngalo iai. O na tūlai leo le tangata lea, ma ofo i nātu o na taimi, lona ola, lona malosi, mea uma o ia te ia. E tau tū ai le whina ngalo ma le whaali ala o fio i ate ia. O mātou mōli mawina i le soifua o i lātou na momo atu i ai mātou. Mātou whaita wina fo i tala o lo mōli mawina ai lo lātou soifua i a mātou kanona. O na mātou tatalo ai le i la o fio le li ie. Ia whapeina o na e whai o mātou tangata te totasi. O whelawa se mea o whaafafonga mai ai lo nuu lau e kalesia lo mātou o tunuu i le nei pokalama. A umale nei teimi whaatasi e mātou ta ape ma le mautinoa. Sa mātou nuti mea whaatasi ma lo wanganga pa ia. Nei mōlo mātou malosi e le ngata i le tino a whapefo i le mawhau ma le nganga. Ina o whaatasi mai lau o fio i le nei mawhutanga o mātou whaia. Ia o le nāla mātou te talo. E alatu suafo Yesu Keriso lo mātou li imal whaola. Amen.
talofa atu le tatou aofia lenei afiafi o le whaapoponga fo neo le tatou pokalama i lenei vai aso ta ua o le Outou Manuia. A whapeolo e whaafonga mai le ala leo lenei lungo le YouTube ia ona subscribe la ia ina i mo fo ia lava noe e tu sa o tua i lau telefoni po lau computer ia fo la sanga fo si fonga le dial fo maleanganga whanau lava ina i mawhai ona whaisa tatou whisota inga i mawhai ai ona manuia ina manuia i nei ia mawhalau telefo ia la tatou malaya pe ona i nei. So if you're listening to this program on YouTube, our ask is that you like this, share it, and then subscribe it. And when you do subscribe, you will get everything that comes out of this channel, not just the Outou Manuia program, but other resources as well for our community. Yeah, no fo mafo fo e se le tu ngā wai taimi nei i lo tatou tunu i Amerika leo o tu malo ia Ruth Bader Ginsburg pe o ia le sa taulaina le liberal side of the court e pe o la tau ia sa nau lava le whataua ina o le liberal part o le ala wingo le upuna o le liberal e pe o la tau ia e tosini ni i mawhaamatala tele ia tu la fono a wā lava le tule ina o le amiotonu o justice. O le sile me pe e le manino fo i le totelo tangata. E whalongo a ofe mai o le tunu ule nei o Amerika o le tunu o tula fono. O le tunu o tula fono. Po le alava i whea ia le lunga la lo e ia le jurisprudence e ia le whaavae lunga tula fono nei. Mai o le manulau tila e tele ina tu le iai me ia ma le tō whamanino o lautua i nai nei tu la fono o le justice, o le amiotonu. O Ruth Bader Ginsburg la e pe o ia le na o le champini o le tosi ni i mai a o le tu la fono ina ne i te i lava ua ngalo le amiotonu. So o le maliu la o le Whamasino City le Supreme Court o le si lea turning point i le o langa o le malo Amerika. So ia le ngata na ia le whaiunga lea na mai le court ia Breonna Taylor lea ua le tu ua ia leo na whanaina le tamaita i lea a o le leo na tu ua ina ele i tu ua ina ono le whasiotinga o le tangata. So e pe ia le manatu o loo i tua o tu la fono nei a whape o leo e ia te oe lea ia e ave e leo lo le istangata wha o ngā ailau au penga pero mena le ua tosi ni ima ua ali le tu la fono lea a whape lava o oe o le ofisa ia lea ia te tau nai ia te oe tu atu ia te o lau me whainga luenga na mai le tu o ina la oe o whasiota ngata pe a whape whana whape e pe ona iei Breonna Taylor ia mai tu te tiau whai atu e rally ne fo ina nei Louisville, Kentucky le sa tupu e whaalawe lea ma enroll mai e nei le uli e whaiunga lea mai e le o nofo le lei eisea leanga lea e le o solia tu la fono but yet o le amiotonu le pe ua sola le amiotonu le ofisiringi o fea o iei le amiotonu na amata mai lava fo i Eric Gardner e se to tele fo i tangata na whainai ia le whail pokalama na mata noma ma tu le epa fo i si tau le sa mo fo i na whainai i nei la ingo o to malatai le fo i na whana fo i leo Long Beach o fo i si le vatu o le toi lopo feo iei ia le ainga sa tutupu maola i nei la inga Samoa e na o tupu whaalawe na ia o mu ese ma i nei so me la o fa me la utala lea ona lo tele i o me lo tutupu i tatou la lolangi me ma fo anga nai mana mia e tangata le tua mana mia e tangata le taula
mana mia e le tangata ia se whaavae mautu e fatu ai lunga nei na langona nei tosi o mai nei mea fau o taunu o mai ina ia mawhai on tātou o iluma wai a whapea e le mawhai e tātou ona whau whapena ia ro tātou whatutuanga ia o te leo lapo i eise isi lalo langi na whaia e le atua e mawhaia i ona nofo file mūl tangata na ia whaia. Awa amatalo ono ia whaavae ia o le whauina o le larolangi. E pe ona iai. Ia ona visiting ia role e tātou po whela tātou o iai. Anyway. Ila vai aso umawai an tātou tala noa i le tala i a lota. Kene se sfuruiva, whaupu sfurulua sfuruiva. Pese i o tala mua lava tātou te manatuaina i a lota. O le teimi lena whinaua i ana au ona, tau si manu ma au ona tau si manu a apera amo. I ona ua tele lava o manu, le lava le whanua, tau i misa au ona. Ona whai atu rola o apera amo lota, aua le tau i misa tātou e ainga, tino e tasi. Ai sau ina whirifili oe, po fe ave i ela ulafu, a whape te alu le tūtau matau, i ona o whirifili ela le tūtau anga vale. Pete alu le tūtau anga vale. Io ne alu na walu le tūtau mtau. Filifili oe, o tala lea a peramo, na whai i a lota. Ia, na filifili lo le lota. Filifili e lota ia le lau whanua lafu le mu. Mana ia te ta ai manu. Le tau mate fo i olo ia ini vai. E tafe le mu e whawhanga ima, whawheinu ia mamoe. So melanana na whai e lota o filifili. Ia, ai tuu ia vaenga maunga i lona Uncle Abramo. Ia, o dato mawal tala o melanana filifili e lota. Ia o ngā ele laka e lata i sotoma. Ma tonu alu alu suanga al vatele. Ma ua amio le anga tangata, ma ua sui fo i ia le lau ele ma le nuu ma tangata. Ia ona finangalo leo le tua le amu. Le asusunu le nuu. Ia ona mai leo a ngelu e pe tatou maua i le. Wai aso ua mawai. Ia ma ua whaamu le nuu. Ia e whaola lota mala nā wā. Ma nā fine do lua. So pe me momual nana ta tatou maua mai a lota o le tala leila la fifina ua inga ma Abramo. Ma le filifilia e ia o mele leimo ia. A to i bebe ia me olo to e ave malo na anko. Ia pe o le tato no fo mafo fau i le exchange le na e telefo ini mafo anga e tu ua ia i Abramo. Ona e o le whaiatu Abramo. Ia la mele fai o le utamatua o le utamatua le telefoni la mele mai so fitfilia momoa ia se ele le ave ia manu la mele o mai ia ta so fai al tala unga o utamatua o leva tau sanga o tele lo nga va la me tele fa alo mai ia ta o tele edit ia o utamatua e pe o le mele na fai ona tu ua ina i Abramo ina ua ia le whai ale mena. A ua whai e ia le mea e ele manatu tangata mātutua o le mea te tauna whai. O le ale nā, o le ave le hawa no i o. Ave le whaalo i o. Ia o mea tutoea, ia o mea nā tātou. E te lea tipi fo le mea nema le application man mafu anga e te tau ai o na mafu whau lo loto ia le tangata I mea fo ilo tutupu I lona soifua ma le ola. E ma whai ai ona whautuaina I e whaiseisi mea ese mai nei lo le mea masani ai. Ma ese mai nei lo mea na whai atua ana momo atu. Awa e ana whapea e whapenā I Abramo. Ona whamaila I Abramo. Ia la avela e au le lau whanua lafu le mū lea. Ia atonu lau Abramo e whai le tala. E mai angelu e toso I whafo ma le aile te mea mū ai.
o le responsibility le na per amona tauna take over ia. Ia furi fo la le tupe. Ia fo la le nafa a lota e tauna fa pe lota ia la ave fa lo ia per amo matua. Leva fo tausanga. Ia mai le fo ia ata mai ia na tausi mamo ia le o tele ia manu o falute ma fa putu ma fa feusuai. Anyway, pe o le point o te manao e si I runga. E ia le me mawhaina whai e tātou e ese ai, e le unga o le tala. Mai e pe on whamaila tātou ta ngā vai o le manuia. Ai o le manuia nei e mawhai o na tupu mai ai le whaale tonu le lumanai. E pe on menau te manao ina ia maua o mai tātou. A furi fwoi ala tupe. O na whapelea o le mālaia nei, o se whaale tonu nei, e mawhai o na tupu mai e le manuia e le lumanai. Pe o le manatu mo mona. So te la whateita inga o le nei fo I upu moni, pe o le whatau ina atu I Josefa, e o na uso I tangata mitiana e whempolonga. Ia sa manatu lava ia Josefa, ia o se meleanga le o tupu ia te ia atonu e sa o foi. Ia muli ane. O to suilo na manatu. Ina ua vaai I le tua ma le whaongaina o ia e kupito. O na whai mailo leo Josefa, I o na uso. O le mea na utou whaia ma tō manatu e leanga. Ia ai muli ane ua whaia ia le lei e le tua. So o le whateita inga le nao le manatu lea. Ia. Ma le tala fo ila ia lota ma le filfilia e ia o le whanua lafu le mu I sotoma. Ia muli ane. Ia o sunu e le tua o no le hami le hanga tangata. Ia. Pe o le mele na tatou maua mai le vaiaso o mawai. A tonu e isi o lo whenga I masiti ngā I nei taimi. Ia, ai ele manatu al pokalama I mawhewhu na tū lai mai se manuia mai le nāti ngā. A tonu e fu isi o lo atu ngalu I ni mea o lo tutupu ilona o langa. Ia, ai ele manatu o le tatou pokalama. E mawhaifu na whao ngā ele tua na atu ngalunga. Ia e whanau mai ai ia se me moni, se me manuia, se me tala whengai mo tupulanga o lumanai. Ia a whapela o le nā, o le whasidi la tauna whasidi, e whapela o na tūlai mai se manuia mai me ti ngāi. E whapewhea o na ti ngā lo loto, leo umatua pōngi sā oe, e whapewhea o na tūlai mai ai ia se mea lelei, se manuia. Ia tōna mwhewhen tātou whaongaina ia stages of grieving. E pe ia mata lawa ile. Tamu whai e mafuta I ai. Tamu whai e awale alo I ai o mata mai le ti ngā olo o iate oe. Tamu whai e whaafei loa I langona. Ina ia mawhai o na whai se tala noanga. E pe ole melanai. Pe o le mea whainga luenga le nai a batu ina ia mawhai ai o na li liu se mea e le whetaui e whai ma mea e manui ai. Tato mafo whaula I stages o le grieving. O le teimilo lava e tau mai whapea ua ma liu si o tina o le me momua lava e tupu iao e te leta lia, denial. Te familia ai se na matala noa ma lo matua le Basel Hotel. Te leta lia ina, le tala fo mai, e whamai ua maua o le cancer. O le stage mo lava na o le denial. Te ua whamai loto lua la, ta talala lua whapoiponga. Ia, e tau mai lo se me whapena ia te o e te tei. You deny it. O le stage mo na. Ia ona sola I ma le anger, ma le ita. O le sila na stage o le grieving. This is the grieving process. Leo ua tupu se me atu ngalua ilo loto. Leo ua tupu se whawhita au lis whalawe lave. Leo ua tu lai mai se me ua tupu e te lei planina. Pena
expecting na foi. Ia me mua la o le denial te le taliaina me lo no lua o le ita. Ia te iaua ua e ita I lo do lua. Te iaua ua e ita I lau employer befa be ua vaea oe befa be ua fire oe. Te iaua e ita I lau supervisor. Ia te iaua e ita ia te oe. O isina stages. Ia ona umalo lea o le ita. Ia ona tamu whailola I e whanofo file mu, negotiate. Ta umai nei o vaea oe. O te toi sau I le vaiaso lea. Ia ona e manatu la ia le leifoi. Atu ne Moses ia ngaluenga e sili atu ne lor ngaluenga nei. E pe te whapea fo I o le vana ufia nofo. Ia o whai atu a ngaluenga ona o lai whai mai. Ai whapena ia le tau mawhai o le mafo whau o le tangata whanofo file mu le mele o tupu. Mele o ti ngailo na loto. Le tala le o ta umai o so sololon to lua mai istangata. O le mele na lele o tau mwhai tangata. Te te ita ia ona tau mwhailola ia negotiate. Tau mwhai a mai se tala e whanofo file mu ai le mele o tupu. Ia a umalon na ina so le mal stage le depression. Whanoa noa. Ia wa matana e do manatu mafau ana o iloa e whai le melea. Ana o iloa au te le si e le upule na. Tua malosia le lauta. E wa matana whanoa noa le tangata wa matana depress. Ia se e ulawa ina talia. E talia lo lava o ua maliusi o tina. Talia lo lava o e le ua maua o le kanesa ma o le si stage. O le whai o tonga fitinga. E talia lo lava o e le ua alu le whiwhine o umalo na lofa I ate oe. Ia o na amata lo ina tupu se me fo. So nei me umalava it takes time. E mia le taimi. Mo istangata. Ia o iswitangata. Ia e vavea na ta umai lo lava o aru te mao le ainga whapera sore. Whawhetai ari sore. O le mea sidi la watu. O le lei wo atu e manafa fini. Ia o le mea wa o te loilo umatatou stages ia o le grieving. Pea o tistangata, pesa u whanga whao, le anga relationship, vaea o isa ngā ruenga. Ia pe mawofo isa ngase Manuia o me umane go through ai oe. A e malamalama la o winga na o le tangata. That's part of the coping mechanism. Ia ona e le te I vale lea. Ana o lo mai ta wina o winga, le tātao lo fatu, le alu lunga o lo toto. Ona e lo ai la ia le stage o lo iei oe. Ia le o mai o le stage o acceptance. E te talia ina rola a vavela ona e talia. Ia ona amatara na tupu le isi mea. Le ame o tatu tala noa I le stages of grieving. Ona e whapena le mea na tupu I alota. So wala tu nei la ia le angelu. O whai atu I alota. E mū nei le nuu lea. Ua tele a lato wangasala. O le wha awa mamoli mawina le ua maitau le lea. Le wha o mato wa ai atu I o winga e pe whapena. Ua e lanu ai winga o tangata nei. O le mea lea. O mai nao. La whasawina o tau. Ona o le lofa o le tua. Ona o lo tau whaiama aper amo. Le whato a fo I mai lava la mato mafutanga ma aper amo masarai. O le mea lalna. O mai nao. Ia e whingatafa me tutoso a ia vai. Nei ulawa ina tango le angelu I le lima o lota ma lona to o lua. Ma o na whawhine to o lua. Ma toso I tua pao le ai. So o le whisiri la o a mea na whiwhia I ei lota a o I soto mamakomo. Ia e le ngatala I le grieving stage le. But o le melna leolo o
That's what they had to go through when they were going through this. They went through the grieving stages, the 5 grieving stages. But what was behind that desire was everything that had to do with their shadows. O mea uma e fie il tangata, pe a whai ele o vaai mai nisi. E pe o tali nao le fasili, o a mea na fie i ai lota a o iso toma makomoro. E tofu uma i tātou maola whaalilo lilo. E iai o tātou tanga e whai lumo o tangata. E ila tātou teu leanga o la mata mai tangata. E ta ue Carl Jung o le shadow o le tangata, o le ata o le tangata. Me o le mela na whai i tausanga o le moral development o le tangata. E peise i sa tule i tua mena, sa na nā mena i tua, sa le au mai i luma. A au mai fo e teu ma whapitoa mai i luma. Na tātou tā ua fo i le tātou session ua mawai. Watu nei misionale, ma whaalongo i le kaukala ka kaukangaka. Whaongale ka. O na whamai leo misionale, ia, lei whaongale ti. Whaongale ti, o na iele ia tātou o le distinction le nā o le tautala leanga, ma le tautala le lei. Whaia se la unga se, matai sa moa, tautala i le kā. Whapea isi lo matua, sapos whatua se whewheau. E te tautala leanga le la, tamali. Whapena ia tala. O le mafuanga nā nā sau mai ai, ia le manatu le nā, o le mafuanga nā lena whawhau ese mai ai, ia le tautala le ma le tautala leanga. Ia ma le tī ma le kā i le tātou ngana Samoa. O na nau mai missionale ma le purist, mawhawhaunga lea whamai e, o le atua mamā, o le mafuanga le nā tatauna mamā ai Outou. O le atua amia tonu, o le mafuanga le nā tauna amia tonu ai Outou. Me umana e tātou te avea i le atua. Ia e pangale, e le o tātou ani atua. O tātou wai e whapenaro tātou whawina. E ia tātou tapulaa, e limiti la tātou iloa. So e ilo tātou winga lilo lea. So o mela na tupu ina ua whau mai e le theology ma lotu ma kalesia ma ngā ruenga whamisionale foi. Ia ua atu ma whasasa le ata leo le tangata lo na winga lilo lea. Ia mai tātou te iloa foi ia ua vai foi au iai. Whai asa mātou talanoanga fo i mantangata, ia te ia ua whao ngā se upusā o na whapeala ia se tulo fo i vaiane lau sunga ile, whianga inga. Ia, ana una fo le whapea, oi, o lape pe tātou ile mele nā, ai mau pe ana se i, let's say, whai se awa noa tātou te ite i nai le ata o le tangata. Whai se awa noa tātou te whawheloa ia i le tangata lilo le nā. Le tangata le nau i mea na nau ai lota a o i sotoma makomoro. A wae pese i o le tele le nā o le tangata. A whapela ve whamaoni le tangata i lona winga pa ma lona winga le ato toa. Ma lona winga e misi e il finangalo le tua. At least 50% o tangata leanga. So, wa mai lai lumal men nine ia tātou mafo whau e foi. Wa o isi nā o onga tāua. Tātou te maua mai ina ua whainga tā ia lota malona to lua. Marala whanau. Ona whanofo file mu ia winga e lilo i o tangata. O mea tātou te nau iai. O mea tātou te tu ina nau iai. E pei whamaila tātou tala e le ni mele le mena. Ia, a te tawana a mai se awa noa i le tangata matua. E whai e ia sana whaifilinga ina o umona tilo i mena lua pe. E pei a sao. Le ua vai atu nei iai. Ia e le whtaui. A wae o le mea lana na tātou mau o mai aso o mawai.
na usu la lota i o nā whine to o lua. Maua ia tangata nā ua le o toi ai nei ni whasino manga o tangata. Ia ape ua o i tutonu o tangata Arapi ma le malo o Jordan le o i nei. Ona ua filongi ai lo lato toto ma toto tangata nā. So all this to say that at some point we need to welcome our shadow and incorporate that part of her personality in the totality of our beings. E le mawhai ona manuia ato toa le tangata e pe ona whaia le tua. Pe awha pe la fwai e ia, matutiai e ia, lona tangata lilo, lona tangata pongi saa. Ai a mawhai ona mai tutonu le tangata le nā whawheloa i a te ia, mawhai sina tala noanga. A tonu e malama lama e fwoi o ia i a te, i le meolo e iai. Pasola watea. Pe o mea tatou maua mai fia lota i mele lei mo ia. Ia, o te mana tua i nā ale teimi a o reititi. Sa whaatau eila o me ta alo. E o mātua. Le ta vale wha, le leo e. E pa oa, e le remote. E ala tu la tau i le wall. Ia tu di liu mai la ia, tu e sau. Tau i le si wall, le liu. Tau i le si wall. Watu la le sfefe au le wall o ta maa. Malo nā tali i le titi e tupulanga fu i maa ua masalo. Ia ona whaileo le ta maa i le tamatiti ia o e ta alo mapauena i o le tulimanu. Ina o le whaasino ia le ta vale leo le samur kisi masi. Ia o la la o ia o tangi tamatiti i le ta vale. Ia whailo e le ta maa le mea e masani ana whai e ia. O te li malama la ia. O le ale mea, o le ave ia o le ta vale. La ta vale, e wailo tangi whatai ori tu i la sona. O ai u. So, ve lo te mana tua i nā le nā tala o le mena tupu. A pe o i nā pe na, e lua mena tupu, na o i loa ai le tu le nā. O le ale tu le tu o leanga le lei o lo ta mai tangata ese ma tangata o mai le fale ma le tamititi le ua tangi mo le ta vale, number 1. But number 2, le a whaina i o lona atali i le mele ua whainei a wau te le malamalama. Pau le mea o ilo o a whaina. Nei e lau ta vale, i ala ule o iesa ta vale, nei e lau fia, ale ule so fia. So I went through the stages of grieving. Denial. I can't believe what I felt. Ita. You were to negotiate. Ma. Yeah. Until finally we resolved them. So, yes, it about o kangi. Olo I felt. Ai ele mena tupu te loa ia o la sona. Ma la o te whaiama o I te ina le ata o lo tangata. O lo persona, o le alemena, I became resentful. I became mildly upset. I le mele o le anga le lei. O le mele na tauna whai te e sa oai e anga le lei oe. I o le anga le lei la le whai mo me o physical things, physical items. O le anga le lei la whai le level le na. A ave oe le ta vale o rona wingo o le sta vale I. So mena tauna nei loa tangata e le pe o manatu e le pe o aikia a watu e use manatu ia te oi o e le ngata e maua e oe ia le fo nei pe o le wingal na o manatu ma me whaale nganga ma aikia a o tupu e la ma le mele na tupu i la sona i la tadi o whaavai e le manino le ia u le sengal na o le mea la o tupu I fo e ala o walu ngā ruenga o maua le mele fa mai lo tama. A o le atata la le o te whaai te iai. Ina ne te I o resentful le tangata. E iai se tatou atisi
Manuia le na e whaia lato YouTube videos I lungo le o le internet. Le whapea mai le tala a siti nā ia papa we e val awina fo ile tatu tua o ila pasi fulu mo le fale a fe maia se fai se malu tai hao ia na saurola ia lua ai uma ia fuamo ai le tu o mai se mea mo au al mana ia o le peace le na ai o le winga na la utala I le ata o le tangata a fa pela ve fa maoni le tangata I ona winga I ona tu I ona tua oi e na te loa ale me lea o le ai u resentment o la ue anga le lei whatever reason te anga le lei ai ia ala te loa le ule se me I ona avela ia ma fia le lei I luma o tangata ia ale amo le mativa I so o le mela tonu feta to o tamu fa paleni mena ele upo masani e matoi manua e lo le vale ave mwana mea e peitate ata iai o le memo I lava na te tawana na fa paleni e tato e tau na fa paleni e tato ua ne I whaia tato seanga le lei ai whai ma mea e ti ngai o tato loto ina ua le ai mai o te whaitete ai lava langa le whaila mato food bank I lewa yaso te le tangata anga le lei ai a le mea o te maita wina e tangata pise I e volunteer whaile mere lea ai leti ngao la tu loto ele o mana o e whai a wha pefo e whai ele umi ai lo mana tu ama whai o na maua sa wanoe e nofo I tangata I lalo malona I tu lilo ma whai se tala ma whai se whamatalanga ma malamalama I ai I oele matua I la tangata lilo lea wa te lolo tangata lilo lea na whau o ele titi 4, 5, 1 o tausanga tangata lilo lea na matana whau mai o ele titi ele I mawhai la o na most te miawa noe te whai atu ai lou tangata matua I le tangata lilo le titi ena o le mele sa whai elu tama I o na whai la I elu tangata le titi ia o wheo o ti ngā pela varo loto e mwhai e wha maanga loa lo tama e mwhai o na whai sesi me te mwhai o na e lofa I leanga o whai mai ia te oe so o le winga o le tala o le conversation na tauna whai o le tala noanga na tauna whai o le whaasola na tauna whai ina I ato tua manuia o le tua ia I tato ele I whaia la ele whale tua o lota a whaifo I ele le leina ele I taula sa ve uina I se a o afo I le toso ai angelu tua ai toe apa mai lava I tua toe wa ai mai lava le tinai I le nuu o mu o toe soli al tu la fono ana fatu leia angelu awane toe wa ai sesi tua o mea na o uma o mangalo fo I o le toe mantua le tua ia pangalea le mawhai lava I le tina ia o tatou mou tala ia o liu tupua masima mawhai ona tatou a vea le tangata ave ese mai so toma ia o ngā luenga le tauna whai e tauna ave ese le tangata so toma mai a deia mawhai ona tatou lave ina mai tangata mai le mu o le afi ia o ngā luenga pito silon tau o le ave ese mai le afi mai tutono le tangata you can take the person out of the ghetto but you cannot and it's very difficult for you to take the ghetto out of the person so le tala la fa pese le sona tatou te maua mai le vai aso o mawai o le mena tauna whai tatou o le faa whaise le lenga I le vao oe malo tangata lilo
ina ia fesoasoani oe I lou tangata lilo, which na fau au ele titi. Ina ia whaamatuaina lana talanoa. Ia, o mela tupu ia te tupu roa lofa. Pero mena ua tupu iau. O talanoa nei le Misipouena e 5 mon tupu tausanga I le Misipouena e 8 tausanga. O na whamaile o lantala. You know, you didn't know. E tele iloa o nala ngona uma na falute le na aso ina ua ave lau mea ta alo. E tele I malamalama ato do iai, ele I develop lo mafofau, ele I lava ni au me whainga aruenga, le ni I le tosi. A le lawa e matua. Ia, le wo whai atu. Whama ngalo mai so se se. O te alofa ia te oe. Tau whene alofa I lo tama. He did the best he could with what he had. O le nau le to ina. Ianga le leil tamatiti le watangi. Ia. Ngalo ia le a whaina o siona tali. So o mela nā tauna whai ele tangata. Whawhi loa I lon tangata lilo. Ma so se mea lava. It doesn't have to be, you know, it doesn't have to be appetites. O lesia mea na ovai mal se lau miliona le a whai o tangata na whasiotia I le 20 sentuli. Tangata ia pe o Hitler, Stalin o Mao. Ona o le nau I le power ma le pule. A tonu a o laiti tangata ia. Sa iei se teimi na le ai le pa ua tua le pule ia I lato. O mela na whai I lato o laiti. Na whai la lato tala ia I lato lava. A maua se teimi awa noa o te pule ai. Yo na o whai alo le whasa o ame umai ana se. O te minatu al mafu anga nana leina ova mal se lau miliona tangata na mali liu 20 sentuli. Ia o wha popola I mal manatu lea e le o I loa mai e seisila o me le whai. Ia alai loa e ia. La sisila le tua. So, ele ngata lai appetites o tangata. Ia au institutionalized appetites foi. Na whamatalala umalanga I Memphis, Tennessee. Msalo po mati e bofe puali o tausanga nei. Na walatu la o lo iei le museum le na I nai Memphis. O lo whamatala i le au mainga o tangata uli la tunu unei. Ia sa vali ala le museum whaitau umalato displays o lo iei. O le mena maua e au. I came out with a deep respect for the African American tradition and how these people were just decimated. Mafuanga na le ala ino le nofu le leitanga tauli le tunu unei. Maelo manatu afa pe o sa fai malelei loa. Sa fai malelei loa. Ale la o tatou I loa. O le lu ila mo tatou. O le ala launa. O le ala tatou mea tauna fai. O le ala tatou tali whaitau. Ina ia wha nofo le lei le ata o lo tatou atunu. Ma le mea o lo oiei nei tatou. Fa feona fa fealo fani me e lua. I said that a good person is not a harmless person, but a good person is a dangerous person that has it under control. E pe ole manatu le na e tulai mai. A whapela ve te le whawhelo ia lo wata ata ma lo tangata lilo. A whapelawa o lo o lape oe winga na e te le o mawhai ona whamalama atili. Ia. You have some work to do. A le whamaoni le tangata whawheloa I lo nei tū lilo. E mawhai le tū lilo le na o na whaaleanga se mele le o lo e tau mawhai ai. Mai la apostolo Paulo e le Roma e fitu le upusfuru iwa. A wā o te le whaia le mele le o te manao iai.
al meleanga o te le mana o ai, o le melea o te whaia. Pe o le mena tātou te mantuina mai apostolo polo, mai polo, se lo mana o e whai le melea, o le mele lei lo manatu. Ai whaia ena, o te wai atua, le eri lese mele lei wa o whaia. Te masalo tupu pea fo'i ele ngata o ni mea o tātou whaia o ni manatu fo'i, o tātou manatu ina. Ia tu pepela manatu tātou te manatu ina o wae se ai loa ni manatu se wangana ua whaaleo ina. O le sina vaenga e mawhai o na tātou whaawhiloa i lo tātou tangata lilo. O lo tātou tanga i totoa i upo o lo o wha o fuina i e tātou manatu lilo i tonu ia tātou. Ma te taulava o na o lo tupu a e i se tūlanga e mawhai o na whai o e so se tala, i so se tangata, e au noa malpopole. Pe awha pe o le tala sao. You need to get your persona up to the point where you can say anything about anybody, anywhere, on any subject without loss. Mena te lo e matua whalwhatutua. Ia lea o mawhaina whai, o te lea ia awa noa fōi, ma o matala fōi le malae e whaali e whina ngalo le tangata. Ia ai o le whasosani nāle o tō Manuia. O lo o tau vāle tangata le lei ma le tangata leanga po o aie malo. O le tali o le tangata e ave ia ilo whaamomua. So a fesiti la oe po aie malo le lei, po leanga, le shadow, po le persona, ia o le tali o le tangata e ave e lau whaamomua. Mantu ina ele to ina intia na matua. So nila na grandson o na whatula ia. E lua luko fe aiolo i tutonu ia te oe. Le luko le lei ma le luko leanga. Lo whaile taua tele i le vāo luko nei, le lei ma leanga. I stei me māloa i le lei, i stei me māloa i le leanga. Ina whisiri la ilta me titi, Grandpa, oi lai māloa, oi e māloa, le lei po leanga. Ni whamaila i o le to ina. O le luko lawa te whawhanga ina, o le luko le nai malo. O le luko e te le ave i eni mea ai. Le luko e te wha mole ina. O le luko le nai whai ina. I think o le sina o onga mo tātou. Tanga i lawa i upu, tanga i manatu, tanga i tusi o lo whaitau, poro ka lama o lo mata i ai. Wa o inae whawhanga inae le luko le lei po le luko leanga o lo i tutonu iai tātou. Mo le luko lava la tātou te whawhanga ina le lei le luko nae malo mo tātou. Ia la tātou pesele to vai tātou prokalama whaawau le situ whawhtai. Salamo luso malefitu, male foi upu moa, male foi upu esfunu male fa. Psalms 27, verse 1 and verse 14 says, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Wait,
say on the Lord, wait, I say on the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear, Lord? The Lord is the strength of my life. Whom shall I be afraid? Whom shall I be afraid? Whom shall I be afraid? Whom shall I be So apa pela fait fesili o ani le sona tatou te maua me le tala ialota. I pe le sona mua lava o le whaamalie ina lo loto. You have to defer gratification. Tatou tala noa fo i le manatu lea. Pe o le mafuanga na lea lai ona il tatou tradition na le ascetic tradition le na kirisiano. O le whaalaina, o le sasa whaelele le tino. O nei ero tātou manatu o ngaluenga na whai i le tino ina ia manino ailo na nganga e whiloa i mele nganga o le tua. So mera na nasa wele tātou tradition na o te la lao o le mea o wei nei le tātou malanga whatutu o tele ina, let's say, spiritualize umame uma. Wale o tui eise malingi o se toto se te mai mamo e maangalo o ini ang sala. Olo o iai pe lava le taulanga e te tauna whai e le tangata. O le si mea o wae e nei o tula i mai ale manatule o le fragility e o ai le COVID-19 lea. O iai ale tatou vaenga o le population wale o toe ngafatia i latou ia le melea le deferred gratification. Wa mana o alatou e tali uma ia alatou fesili ma mea o loo nau ia e ma mea o loo mana o fo ia i le taimi nei. Wale toe whatalitali se ia pasi se taimi umi, se whatumu se form, se ngoto le la. O mana o lava le temi nei. Tatou wa ia mafu anga nana laina in trouble ia lota. Ona e wale o ia te ia le whatufunganga e deferral and gratification. E appetite o le tangata i le malama ato tofo i e tatou. Wa tu la ilo lava ia le ngalala na po le fieinu na ia ona mana o lo lea e quench e ave ese me dali ai. Te mana tua ina le te milena whamai ai le li i
tina I lunga o le vai eli sukala. Ina ua whai atu I ai le li I le tina e mai se vai se inua I e mai le tina e le ai e sa il tula fono mena. Io na whai atu la I o le li e le stula fono e mawalunga atu nei lona. I guess o le tula fono le reciprocity, tula fono o le anga lei, o le compassion. Awa ana whapea lai a mai el tina le vai lea I lungo le vai eli, le vai le inu I le li. Ona avatu lo le li I reciprocity, le vai e puna I lunga I le ole whaavau. And that is a much higher law than this law e whaasa ona whiawea I mea Iutai ama Samaria. So, e pei ole manatu la, e te tawa ona mawhai el tangata ona defer lana gratification. E tau ona whaatele ngese le whaawhiloa I ona langona. Awa le mafuanga na le ale na stuck le whawhine le I le vai eli sukala I le vai lea. Le vai le inua H2O le inua I le tangata. Aisa ona o le vai le na lea o loo quenchina ona langona o loo whawhiloa I ona manao. Ai ana se I tala maliela na tō whā ma se I whalongolongo tasi atu I le nei tangata ese o loo I lungo o le vai elifa tasi maia. Atonu e maua e ia nisi whalumanga. E pe on te tawana maua e tangata o loo nau I na Manuia. Whamaileli I le tina e te sau pe lava le vai eli le nei. O fwoi tau e te sau. Langa le te inu ai. A o le inu I le vai o te avatu I ate ia. Le te fie inu I se I o le whaavau. E pe o le winga le nao man ta upu nei o tatu tala noina. E pe o mea nā a whapea ai utu vai e tangata. Ia e malia lava no loto I teimi uma lava. Ia o I stemi lenga whatia fo il mawhawhau. O la tātou te loa. La tātou te loa. La tātou te soifua maola I le reality lea. O lo I eilesi reality e sili atu na mawalunga. Nei lo le reality lea lo tātou moli mawina. So whamailale le sona I le tala le alota. Tau mawhai tātou e awal whaamalia ina lo tātou loto. Ai whaateltelengese. Tātou le titi. Se tātou fesili nis fesili se tele. O tele fwoi ne manatu o watu I lungo le nei malae. Ia au te o whaalongo atua o whai mese fesiti. Awa e whamailo la fesili o na matara ntostosi. Ina le ngatala I na maua ina. Ia e maua fwoi nei. O le manatu no lua la tātou te mau meltale alota. O le mele le mamao le vaai. E te tau na mamao lau vaai. O wane ingata lau vaai mea olo o iau luma. Aia vaai le isi se furu tau sanga, lua se furu tau sanga. E tau lava o ne isa wati nae. Se vaenga o lo langa e tupu pea lava pea. Aia isa ta leni fa I ila, fa teitai, fa o ngai fiso soani inisi. Ioi. O tele I ele whapea o rusforo ne tau sanga o whaiwheau. I wasn't always a pastor. E pe o le mena e tauna o nei lo mo fo e tangata. Sa whaila o ngā ruenga e pe o nei e fo ia tangata. Matafa yu e tele lava sa mawai fo ile whatufunganga o le real estate. Mai o isi me te tauna o na nau I ele tangata ina ia ma mawa atili e lana vaai o mene e pick up e oe along the way. E le ngata I manatu, e le ngata I tō whamanino, e le ngata I manulauti. E tau fo ina pick up e oe ni nai hard skills. Awai, without hard skills, e whingata ona embody o e manatu ia. O le nganga ia, if you mana miesitino.
fa pe fo ila le aisia nganga ile tino ia ona le nga yo fo le tino e fa penale winga o mata upuia te tawana na maola over ai it's so for ni fa tu funganga me fa ina utu ia ina manatu lo ia te oe e to lusia ma fa nau o te fai pe lava i te meti e lua ia vasenga o te mana e ave uma o to o le vasenga mo o le sales course i dale ave so vasenga ina ia malama le psychology o le fatau le ngata o le fatau watu ia o le fatau mai wa tato va aila le mele o si mi ai tato ele ai lava se me o lo ia tato ele i fatau mai si mea pele fu ini me o lo ia tato na sel mai istangata ia tato so tau na malama uma le tamititi i le psychology o le sales process the buying and selling ia ma le fatufungano lua la o le negotiation e te tawa ona mawhai e le tangata ona whatalanoa fetu unai e whawhaletui mai o le siri nā vaenga o le mele na maua mai e lota i lona uncle Aperamo wa tatou i loa la ma tatou mantuaina le tala wo mai nei la ia angelu whamai la o susunu so toma whaafe Aperamo o na whailole o negotiation wai loe Aperamo le la o e mu so toma wai loe Aperamo o lota malona ainga na nofui so toma ia o na whailole o tanoanga mal fetu o inga mata ai eintanga te 5 ami o tonu i so toma e saolino mai angelu ai eintanga te 5 e whasauhina o male no e ani tangata e 3 ai eintanga te ami o tonu e 3 e sao ele no mai angelu yo e ai eintanga te ami o tonu e 2 sao ai ale no o ato ia fatua pela mo ala se fulu me angelu yo e ia o te le lope ana se i malosi apera amo e fesili ani tangata se to afa a tonu e te fata wala ma le muso toma ia ele mena na tupu a tonu me fenai ala iona ona tu i lunga o le tusi ona e matu ia le mena tupu ia ina ia maua i tātou le sona lea o le talanoa ma le negotiating ma e pe o le mela na tauna whaatufunga i nai tangata e tauna ma whai e oe o na whai sautala whai so manatu a watu ni nai langi soifua e seiseitia ai ma wha mausali i nai lau mau mana ia mau e wha vai lunga o experience mena e wa ia oe e iai awa umantu ina la lau transaction mo mua lava na whai 354 East 69th Way o le address leo le whale mo mua na uwhatawina it's a real estate investment na whatau e umatua le whale e Outou 358 East 69th Way ia te aroa laila unga luenga mo e mai i o umatua Outou la o lo ia tua oi ia o te vai lava pisi ata avale o mai turu o po ma le ao to i misa foi atangata le tele la au ia fa fa moro malo se sa vali nei o tafa ma fasili ia o le ale se me tupui ia fa fa o i loa o stamasia le o te amalondo lua ia e fia fatau ia drugs le problem na naile ila ainga lea ia ona fai lola ia lo offer o fatu o fatau le fale le tau lea ia fa mai ia se fesidi loia ia fesidi loia londo lua
ia na famaila ia le ai e fia mana mia sao le tau lea fatu ia te leilo ia lo to lu ato no mana tuna mana o ia a o o ke le tau le mai ia mo al tau na faftai ia le mana lo to lu tau le so spliki la le senga anyway o fa mtala ina la tala na ona o te mi umalava te so atu ai i le mel nei o lo mumu e faali mai ia te o e nisi la sanga e fai long story short tu i le esco fa taut fale na fix up flip ia o lo transaction mo mona o tele ala nisi transactions na fai e tau sanga e tele ina uma vaile na a o le ta mai ma le poto na maua e oe i le teimi o lo fatala no ai le memo mua lea o le matua te le lawa lona fisoswani so o le mea lau fa umi ele tala a fa pea lava e te e fina ngalo e mamao lau wa ai e le ngata ina te pena lau ato o philosophy to whamanino ia te tau fu ina ini me te tua iai ele mwhau na whai au theories ia e tauna vai atu o iesina me tu udanga e tauna ieni nai skills e be o le sales course negotiating course ina im whai ona maua nai me ia a wale si ala skill set o te whaonga ina bea e o mai lava le teimine o le technique leta o le dumb as a fox o le dumb as a fox o le technique fo ina o maua mai sales courses e mai fa bea le tala e pe e whatangata valea ia le so atu i le afile o mo mai ia e lei o lai ki umamo li o lai lo umame la tupu so e o mena tau na mau e tātou ma maolo wa ai ia mal manatu muli la tātou te maua mai le i le tala le ia lota ia te tawana well whainu ule lei tauna whai ainga le lei e tauna i loa le lei e lota le sawa apera amolo na anko ia te ia me momua e le ngata lai le warning o ia ma le tau ia i angelu e ilo nephew la no foi lo e te tauna la vea so le mena tauna ona fai tawana atona me ona tato wo i fafo develop nisi relationships fo yeah tawana amata mo mo tato wainga tauna amata mo mo tato nu tauna amata mo mo le tato atunu e lo manatu tangata umalava na amata mai Samoa for some reason wo ta fea ese mai lo tato atunu e o a pese ia vai tua e o a manatu le nei le temi mafana fana ia o tupu ai le community lea a mawala stemi e tau nei se ava noe ave ia sa u daulanga ave sa o mea lofa mo lo o tunu fai nu le lei fai ainga le lei pe o le whapetani e ina la le mele na o le network le ngata lai a tatou ia share le ngangana ia tangata fai lawa tatou nuti mea fatasi me se tatou ia nofo i Amerika o lo o si o mia i tatou le network na ta pena mai e tua a o le nei atunu wana moana moalava o le whatete inga a whape whatau sau kofe e te latun o umana na usu atu le barista e ta pena i le suka, le kilimi, le vaivevela, coffee beans, o umana ta pena umana na mea. So, o nai tangata na e me whai ona ave i ai lau whai ainga le lei, whai nuu le lei. Piki lo nei ngoa, nei lungo le name tag, whaao ngalo nei ngoa. E alu pela wa i ai whai mau masani i lea, aso ma le aso. I wale nei lofo e ia le mete manao i ai. Consistent lava lau oka, caramel macchiato. Ia po le dark roast, po le alava le me te masani. I waina manatua o e le barista. Ia ona ta pena lo lai o lo lua nuu. The network, a meaningful network.
pe o mena. E tangata ia la ua lapisi. Me se mato container i falsae whatolo na sa aile. I le vaiaso. E le teimi ua le tumo e lapisi. Ai fui teimi ua matua tumua ova masolofa. Ia ona whapela i o le tala. Ina i tamai e o mai sa lapisi ia o sina 5 tālale, sina 10 tālale fesosani lau tau lunch. Ia ala uma ia lapisi ia na toe mai. So le winga lo tala nai meaningful networks na e lo lato winga o mena tau ta pena. O fulfifia tatou i na ole au mai. That's what I mean by meaningful. Le ngata meaningful ia oe. Ia te tau fu ina meaningful i tangata. O mena e loa i le whainu ulelei, whaiainga lelei. E le isi fia nofu i se nuku e le ni o lato manatu Outou. Well, I suppose o le winga na le upu a meaningful network. E te le alu i le McDonald's o ne mana ola i e o kaisa o lobster and steaks. It's not meaningful. Hala ne alu i McDonald's ni mawala o hempaka. I le mawhaina o kaini lobsters. E tawala na e loa ia winga na o le network. E tauna i se manatu Outou o le nuu. E se manatu e ta ina. Pe i se visiona. O le mele ui loa mai le tatou i tatou tangata. So tangata lava o te tala noa ia i o winga i lo tatou o tunu. E whapela latou tala. Se o te loa tangata Samoa, e se le anga le lei, e se le toto e se le fia o tangata na. So pe o le tatou brand le na. So a whapea lai moa sawa noa e interacta i maisi tangata ese le lalolangi i tutono le network le nei. What'll be really meaningful o le extend o le tatou hospitality le na. Extend o le tatou compassion le na. Ave i mea ai po ame masani e tatou. Anga le lei i ai. Fai le tulou. Fai se upu acknowledge ai. Ore tu wina na o tatou nuu nei e ui ina le iai ni tangata Samoa ato toa to tele. Ai mawhaifo in include tangata o isi lanu ma isi atu nuu. Olo o tonu time a whatasi le aso mle aso. Ia, whatalo whatu ia mahina talo. Lo mafuta mai tatou pokalama. Whatalo whatu fo ia FOBB Samoa. Whatalo whatu fo ia Saipani Amituanai. Ia, whatalo whatu fo ia Ohana Autanga Vai. Ia, whatalo whatu fo ia Suli Atulu. Lo mafuta mai tatou pokalama ili nei. Fiafi. Ata atu tatou peselea. Ia ona whaawau lem whaumatu ili tatou pokalama neve aso. Ole malo
safo Fape o manu lele ia la toli se mai O Ausitalia u mama malo ua fai ai Atoa mani usilani ia au fatasi mai Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu O tupu umalava fai pule mamalo Ia lato o mai uma e foi a teoe Ia lato fai taulanga ma fai au fe au O oile tupu sili le pule favavau Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu Ole malo, ole malo Le malo e mamanu, le malo e filemu Ia pe ole manatu mulmuli nai i the meaningful networking. E pe ole nganga e tauna i eise mea e tau lai i el malosi. Ina ima whana focus. Whate te ingora tātou po kalama. Ia Outou Manuia. E pe e whaila umai ai lalo. Tātou te le tala noa ni ta avale. E se vanga nai ua Manuia ai Outou. Tātou te le tala noa i politics. Se vanga nā ua Manuia ai. E pe ole winga nā lau tala tawana i se whata manu. E tauna i se tanga vai. E tau lai anga i ele malosi. Le teimi. Langa umal teimi, umal malosi. So se nuu lava lapo se ainga. E tauna i se tanga vai e tule anga i ai. So le pe ole winga nā ole upu network. Meaningful network. So le si whata i te ingo le mele i nei tātou le malai lea. Si whongo tā fō. O tu wa amai, i o sa wari mai fōi. Mafuta mai fōi. Ai ti tu whatasi le nei prokalama. I le olo i le tātou network lea. But it has to be meaningful. Wai o le mele atu poe umai fō le lua tōru i tu la. Ia. Peina o wale when manatu. Ia mania fōi pēr whasoa mai ia se. Se fina ngalo fōi olo ina. Ia le angai le sa atu tō fōi nei. So ele ngata lai le nā. E amofo te mea wanoa e te latua i whafo i le lalulangi. Wa le mele nei na o le lua tolu i tu la ile. E tasi la surva i aso. E mawhai ona e latu i le lalulangi. Ona e va aia i le ama apalai manatu nei. A latu i le lalulangi e te le o i loa aise va ai mamao. Ona si i leo lo lima. Ona whai leo lo fisili. Se i whai mai a po le ase wa ai mamao lo ina. Wa le ua e loa. Ana le va ai mamao i a Aperamo. Ana le va ai mamao i lato na tuutusiina le tala le i alota dato whetawina le aso mawai. Se manue le maua fo i tatou ne ia o onga. Se manue to e li piti fo i tatou mea na whai o tatou tua a.
Ia a le ua maua mai le tala. Le ua lave ina mai e tātou. Le ua tātou I loa ai mea te tauan tātou whaia. Ma me le te tauan tātou whaia. So, mafuangalana e whai pēa I pēa lava pēa le nei ngā luenga. Le ngata le malai le nei. Ia e whai po I malai whafo. O le vai aso la le nei, o le tātou tusi whai tau le e soto e sfuru ono. E soto e sfuru ono wha upo e lua le sfuru lima. Ia olo I le tala I le malanga Israelu mai ai kupito I kanana. Olo I la le complain, le mui al whanaunga o Israelu ina ua le ini me ai. Ona tangi lola ia ma avela lato whaasea ia Mose. Ave Mose le whaasea tangata I le tua. Ia ona o mai ele le tua o le manai I le taiao. Ia ma manu I le afiafi. O le manai la ma manu. Ia na whaatu mawina e ma whawhanga I whanaunga Israelu. Ia tau sanga I whaase furu. Ia a o le I tau nuu I kanana le nuu fola ina. So e pei o le manatu la mua na whaali le sa. A le aise tangi. E le aise tali. E pei o le manatu a whapea e le aise mea o ti ngai oe. E le o aise mea ti ngai oe si I ailo leo ma whai eiso manatu. Ia. Ele ma whai ona whawhiloa I le tuolo manau. So, a whapea lai e eisina whautuanga. Sa idi po whiolo o uno o ai ia le tangata, I lona soifua. O sta itasi. Ia ona whailola I o le tangi. Whaile tangi I le tua. Ia pe afu le tangi mo mua I tangata na tu te mafuta lo tu network. Ia ne whalongolongo lola ia o whetalai mai ia tangata. A le aise tangi, e le aise tali. Ia tato mafo faufo I le tala I le lave ina e Mose, o le whanaunga Israelu. Ma le wala awa le tua ia Mose. Ona ua langona I le tua le tangi a on tangata. Ana le ala langa le whanaunga Israelu I le mafa o venga o loa moina I lato I ai kupito se manu e le ngā wai le tua I le vala o wina o se isi e whaima whaola, e whaima kiriso, e whaima laweai. Se manu e le langona e le tua, le meolo I eion tangata, ia ma fitfili ai mo se laweai tangata. So mena taua, te taua na whai, taua na tātou tangi, atonu whamaini si, leanga nā mea matanana. Tawana na mawhaia ona fofo whaafita auli lo I ate oe. Well, atonu fo e mawhaile mele nā mō nai whaafita auli la iti. But once you're talking about hundreds and thousands of people, ele mawhaia le tangata e to tasi ona fofo whaafita auli nā. E pe whalal mele na tupu I le aso nei a Breonna Taylor, le ua whaile whai unga le whamasinonga I Louisville, Kentucky. E le sala ai ia leo ia na whanaina le teine lea. Ana o le tasi leo na sala. Ana sala e le o le whaao o lima ma le whasiutiina o Breonna Taylor. A o sisi soli tu la fono e ese mai nei lo le se I o le ola o le tangata. So o te lo I lola atonu e mamao tele le mera nā mō tātou le sesi e loa Breonna Taylor le sesi e malamalama I Louisville, Kentucky o fisa o le lolo iai e le manatu a whapea tātou te tositosia ni ia lava le mena o le nāe o lo I nei o le nā o lo I nei le winga lea o le whatau ngā o le ola. Le winga le o le whatau ngā o le ola o tangata lanu. Whatau ngā I ola o tangata lanu mātitiva. E pe o le mena lea o lo I nei.
A e sa ili ala ma e tosini I ma susu ele lei. There's enough to launch a complaint. E lo lava le lei materials e whaisau tangi. Tangi la I leo a matai, tangi le whaamasino. Tangi le whaamasino sili. Ia olau tangi lava. Ia e ulava I le tua. Ia la ngona lola le tua le tangi atua na tangata. Tangi atua na tangata whaatuatua. Whamaila tātou kānona ona awina maile le tua o le whaola. Ona awina maile le tua o mose e la vea I on tangata. E whalo manatu e taun whapeina o na whaifu I o tātou teimi. E le ngata lai le social unrest leo lo o whengai me tātou. Ia alo telefo I lava o isi mea o lo o whengai me tātou. Ova ma le 2 miliona le awha I o eka o lo o mui nei I le west coast of the United States. A mata o tulawa I nei California, Oregon, Washington. O lo I iafi te tele o lo o wha umatia ia la au. Tauna whai statu fisili e sea ua whapea I nai. Ia atonu e le o lata telefoi ia le whawhita au di ma le a whaina le mea o I ele tangata. Ia atonu o le sile nā whai. E tauna tātou wō I le mea o I ele mo le la au tala e mu e le wha umatia. Ma mau te tātou ma la au tala. But o le wala au nā le tu o le tangata. A ma mau la tātou vai. O na tātou I loa la ia o le tapena ina I tātou o whata manu I o tātou fo I tupulanga. E ma whai o na utu vai mai I ai tupulanga lalo vao al tātou tunu I le lumanai. Wa whameli tu se lea se ola mo ia lava. E le oti fo se mo ia lava. So a le se tangi. E le se tali. So e te tawala ona sa ili tātou I se mafuanga e ina tangi ina ia tali mai le tua. E le proposition le lunga o le balota ia November tolu I nei ai California, Proposition 15. Mai whapea le whapupulanga pu o le proposition le nā. Sa iei le teimi na alua I la fonga a le stetele nei I lunga o property owners. So a whapea one oe ia le lau ele o lo ia I lunga le atinae po o le fale ia ona tutongi la I o lau la fonga e whaavai lunga o le value o le property le nā. O tupela nā la fonga e whawai a onga, e whawai whale mai, ia whaonga e whai sidewalks, o le sewer system, o le vai, o le letise. Mea ia masani ei ona whai e siri. O mela o tupu ua i le loophole I le tula fono, ma loophole whapea. Se I vanga nā lava ua sui le ona o le whanua. Ona whato a revalue la ia o le whanua nā. So o whatei te inga. A whape whataulau whanua I le 5 afe. Te mina ma whaina mawani nai whanua whape nai la whi wasalau fitu sfuru, a whi walu sfuru, a whi wasalau walu sfuru. A whape whatausau whanua I le 5 afe. I ona avela I o le tasi pasene o le 5 afe lea. E whai mau la fonga I tausanga umalava e te oni nai le property lea. A le temiro lava e sui e le ona. Ona toe revalue la I o la fonga. E whaavai lungo le tau fau lea. Tau maua mai. Ia o le alu ala le appreciation I fale ne. O le fale nasa 5 afe le afi veselau fitu sfuru. Lea ua ono selau afe nei. Whapena le whainga o le tau o fale. So o le mela o tupu o umalo la ona whatau e o 5 afe. Ato e whatau atu e o le salau afe. I ona si I fo ila I e lunga o le tax o le fale. E to tongi o le tausanga me le tausanga. Se I ulawa ina whatau e o le ono salau afe. Ia o lau tax lai le tausanga pe ono afe le tausanga. Ia le property ale e tasi. A le loophole la, a whape one le company ia se property.
e mawhai ona sell shares o le company ma sui le owner. Ia ele sui a le title. So ele o mawhai la ona revalue le tax assessor's office. Ia le tau o le property le walu lunga lona tau. So o le whaateta inga tele lava o le mata angala tato o Disneyland. Le sila corporation i California. Na whaatau e Walt Disney whanua nei a le ini rato worth. They were orange groves. Ia te lopo al, se tau maua lalo na whaatau ai. A le nae peisa i ale tax i lunga o tauna i asona. In fact, e te le atu le mea lo o tutongi le tangata le whaataula na whale lonsa la wafe. Nei lo le tax o lo tutongi le Disneyland. Ai sea, whamailanga le isuia le ona talu mai lava le amatanga. Ia le tatou te sila fia le lei. Le Disneyland o company te le. Mai sui foi ona te miuma. Whaatau ai shares. Ia, o na mai leo latou lo ia finau malosi le tax lea ma. So le mela ua tupu. Ua to tele ata ngata. E o mai tutono le stete. Ia o alua ia la le tax i lunga. Ia e pangalea. Ele o tutongi e corporations la latou fair tax. Fair share. Base i lunga o le turning o le ownership. So a whapea lava la whateita inga e whaisau corporation ta o le manai e whaatau e oe se whale le se lau afe. Na sau leo tangata fau e whaatau le manai. E le sau lina la i e le whale lea e tu maupe lava le title le manai. A watu shares o le manai i ate oe sui e le ona. O tau maua mai le loophole leo lo tupu ne California. Ua te le alapi sinisi whapena. Ua tanga ia tunei la tātou o le South tonu le ia tupe. Awa e te tele atu ia properties e own e pisinisi. Ne lo properties e own e tangata. O le saurai tonu tupe na ia le upa ua i le level of standard o aongai California. Awa aongai California o isia onga pitu sili o nau i tangata o le lalolangi. Ia mai wha onga i o latou tamaiti. So o le Prop 15 lai le tausanga nei, o lo tau whai close le loophole na. Ina ia value le property a le corporation e wha vai lunga o ana tupe maua. Ma le fiso ani o le ele California. I le tapena ina o se atina e whaasili mo tangata. So e pe o le Prop 15 lale na. So o whaaso atu lale mele na ina ia tatou i loa ai. O le mele leo lo tangi i tangata. Leo lo tangi e. Wa atonu e mawhai ona whamei le whala a tangi e fu ila ia e company. Ai o leva tele ona take advantage of corporations to loophole lea. So o le memo mola na e lo manatu ele o ilo ume tangata. Ai o le mafua angala na leo o lo o ala i ona tupu whawhita uli i a tatou. So o le sila mea mata ina i le stete neo California. E pasi rola proposition le nei. O le tula fono ale na o le stete nei. We're a proposition state. E pasi rola o le tula fono na. E o le fesilina o le tau o a ni whaavai o le constitution le nei stete po le malo. Pe a le tati tala no e loopholes. Whaapea e tatau ona align le whaavai o le stete ma se tula fono e tapuni ai loopholes ia pe e tala no i ai. Mea ia tau la fonga, tau tax, o lenga tau individual tax, ia ma mea o tau whalapo putonga, ia mea pe tau company, ia po le au mau mea fo, o le lava umanino le system ma nei atu nuu ia, e le eisi taimi e te owninga i te whale, pay off whale e te le owninga la, isia, langa ia me ka o le property tax. So e le whanau tanu fufua le whale lea ina o umana pay off.
Ala winga le tala whaafewhea on align le constitution, le whaavai o le stete, ma se pea tamu whai e sui ia line up pea whapela tamu whai e tapunia loopholes ia tāwhia ia loopholes ia whaasauina ia tutusa lea le tutongi la fonga le individual ma tutongi la fonga ai telemea. Ia, mana e whisiti. Wape e lua la tosina o le memo mo le constitution. Ia. O le whaavai. Ngai te tau ana line mea i. Io kunga line ne whaina suia tamu whai contradicted ma le whaavai. Nau le tatu nu. Ia. Ia, o wafo ila o le mafo anga nala yo na whaavai le malo Amerika. Because there was taxation without representation. O le mafo anga na, the Boston Tea Party. Ua sau ia oka mai o King George. Fa mai avatu le lafonga. Na whaila ia damalatu lafono e awhia ia colonies. Ela mena le ia. So, o le whaavai alama le constitution o le tunu ule nei, pe oto mai ina i le manuloti, le nama le tō whamanino. There should be no taxation without representation. So that's the constitutional o le mea. Atu mai lai i le manifestino o le principle o na tātou i lola ia. So le. Le ai li o le e tangata ele o tutongia la lato ele o le leila lato tongi tutonu. Ele o le leila lato e pea o saonga whare le ainga is whaarevelavi. Mai tau wina e le tau sanga ma le tau sanga so le pa uhu ari o Outou Corporation. Ia le ma mafa le avenga i le Outou tua ma o na whamailo la ia le la you need to cough up. Ia o na whailola e o palota le la ele Proposition 15 le a whapea la manu malo Proposition ia o na whaasala Outou Corporation. So mena le loi ene steto ele tusala steto California ma isi stete le ai e whai ala tau whai pule tu la fono. Ona osiela i o kovana ona whai lemu tu la fono le o inei California e sal maua e o le stete e pule atangata i le stete ato. So pe o mena leo o lo ene ona ua mai ta wina lava o lo alo atangata mau mea i lalo le ata o le tu la fono. E whamea whawhewhewhe mai whamea o la o mātou i whea au i Texas. What we law for our company will relocate isi stete. Ono le mele le whewhewhe i le Proposition 15. Ia. E mana ia e fōle mō le whawhawhome fō inisi o lo. Wa tasi le mea o le pina vese ile atu nune au tūlai mai Trump. Lea na tau mwhai asa ili o tangata tele le tamau ainga. Ai maua ele o tutongia le tele o anga tax. Anga tax e sanga ile malo. Pi whapena ia tala langa lu tatala no meo loopholes. E whawhewhea na tapuni mea ia pe whapea o se tūla whausia se tūla whono. Ia e mwhai en tapunia tāwhia i loopholes ia. What that o ala le constitution o mafo anga lea lai ona taua le palota le ia November le stotu o a whapea te falta wala e finangalo Amerika e ese do ina lea e ru ese ia November le stotu o le mela na e leo motinoa lang lafe mai lisi afa o le tunu use le eri o na le leitato se va ia saina le na sau ave tato tupe le na le tu o Trump si uta fitilo le leita do so o mela na le ala ona le tele tangata la mai palo te anu mato because no taxation without representation o le manatuna so le ala tato le representation ia le to tele fo tangata le palota ele ta alo ta longa nei o tele fo ala u fa se mai ole sila mea o mai ta wina le mele nei ua oso i e tutonu le tupe i le fitfilinga al tangata ua wha atau e corporations wha o ngaina o lato tupe ia whai pule whai atu la fono
e lave ina mai latou mai le responsibility la. So e tu la I mai fo ia tu te tele me ha pe. Atunu uma, whalapa putonga uma lava. Io e whalapa putonga uma lava e fia mana mia tu whaatasin tangata ese. Io la tō manatu. Tula I mai mena. So, ole a whapela whesiri I se manatu ole I o tō manuia. I advocate for Prop 15 in California. Ele a whai nai ia nai o tātou so lo e tō malele mai. Mo tātou ai California. Ia o tauna close a loophole lea. Ia na saurola I o tupel nai te tonu. Wheso soani te tongi ina o whaiaonga. Whalau te le ina o le curriculum. Ia a maufu ste mi awa noa so lea o ina ele ngana sa mo I a tātou Unified School District. Ia fo ila re titi le na. Ia wha moe le na. Io se mea pi tas moe io I mea ua vave tau sanga ma halu aso ai a whape leo tatu vaiteng ai inisi o whanau a wha moe I o langa a whape o lema whai New Zealand whai leo wa iai le ngangana e ka lama sa moa I le curriculum o le ngata o school o university Ela ui ite o mafua ona ue o tātou tangata pālota. Wa e pea I nefu a lava tātou tangata pālota. Si ilo tātou leo ave le tātou tangi. E te wala mai nā ia sosania le tua da tangata. So ole tasi fo I o New Zealand ia consider fo New Zealand le island ele tai ona fatu susalia ile nei le population le telo tangata ia malona maona fa vai tonu o vainga fa fai tasi na me le vala na au sia na sam o matua au sia tātou ma whai tātou na whai amata matai nei alo yafi ia wa a whapea e maua I tātou le whaavai o le tunu ule nei ia na tātou operator iala I na when tātou malu ai lan tūla whono o e pe nta ua fo I le tātou pokalama ua mawai e di lifa lava le tūla whono le nei I le tāua o le tangata the sovereignty of the individual now e fo ila ia lona o le mele nā wai e fo ia whai te tenga ngata o le mele nā mo teimi ale nei le lusfu tasi centuri o le a olo o ele tau le lei ale mele a wai tauro lava e tātou I lolola ia o te fo I tātou I e tena I le amatanga le mea na nofo tasi e tangata a familia tu e le nofo tasi tangata ia na tu e the pendulum begins to swing the other way for e mo le teimi nei lava le a olo o tu lei le a ia o le tangata se ia tau a mao I le mea ngata mai ai ia ona ta pena lola ia le tuolis fu ia I'm often moved when young people seek menial jobs just to help their parents out. O mori mawina ia te maiti I Urolavel High School fa pela tu tala ila waro su sa ngaruenga. Sa ngaruenga sa songia mom and dad. La walo e Philippi Hamburgers fa ngaruenga ia menial jobs e pe ele se lumanai. Si tradisina se leni so songia mom and dad. Ia ele o manino le la tole le te leo le meleo lo o iai ia le tapena ina o ngaruenga I te tono le economy le nei. Because we live in a capitalistic society. So a tangola e tosini ni I lava le manatu le na. Ona e loa ila ia. E ala lava ona tutongi le tangata I le tutongi le tutongi e nei. Ona e mauti noa e le company e yeso na whasilinga e maua mai a te oe. So fa te inga le minimum wage lea. Le walanda tu lei e tātou le minimum wage ona o tele le oi o tangata o taunga tāra so I fuanga ona tu lei lo le tātou le minimum wage ai mo le capitalistic system lava e tilo lātou o le totongi e le tangata e alan totongi ona e lo lātou wha moe mo musina whasilinga that's the basis of the capitalistic system
So si ia la le tula fono ia le minimum wage. Ai o mai le te me le to nga fatia se fasilinga. On na fa mai lo la io tangata. Ia la mai le robot fa il menate fa ia. Ia on automate lo la io tele me ia. Na tele ala ta tu automate if ia o i nga luenga na e pese i low hanging fruit. Ilo film na mia se mafo fo tele. Ilo film na mia se tosini ni. Ilo film na mia ni tikeli. Ilo film na mia ni si fa'atufuganga ia maua o pe au le university, like reading, thinking, writing, and speaking. O mea nai le maua o le high school. A maua fo ia o e fa'ateleina ona maua pe au kulisi. So o le a tatou wala i lisa tatou manatu le you've got to be able to defer gratification. E tauna sili atu ia o lo walu e fa'alauteleina lo poto mo lo fa'atufuganga. Nei lo sfulima tala le tulale te maua mai le security por flipping o le hampak. Ia wa e te le alta penanga o le sfela mea o iloa wa le o ngafatia e tamaiti ona accepted i university. O vatul application e le talia, o vatul application e le o lava ia maka the minimum alway to tonu. So mafuanga na le ala ina tele na le o tamaiti am fana sui. Fana sui a fa nga fo ise ma o fana o fem fata ita inga ia leo o mal kodisi e tamaiti. So e pe o tulanga na so te tau ala na malama le tangata system le i tato. We live in the capitalistic system, and the capitalist system leo o fail lava every 4 or 5 years. Le fail te lea le te ruai le o valuma le o ima. Lena the derivatives market, short sale, lena tele ina te whea il te mau ainga o le tunuu. Ia le ngatala ia tatou America, ia sa investe fo isi sovereignty funds. Sa tele ina te whea fo i tupea ana ia tunuu na. Ona o le capitalistic system. Ona o le capitalistic system. The marshalling of resources. The marshalling of resources to only a few people. So ese mela nana ilo democracy le lo tuntuli tato. Au ta iai le vaenga le o lau tau. Ta si le me ele mfenta tu ese ma le whaamaro sia o whanau Samoa tu leili education. Le lava e manino ale lau te lenga without education e whaingtafu ina mose lumana i Manuia. A o le atoanga o neimea ia tu lei ia tamiti ia o latu ia suamalia i latu le mea ia iloa ia i le atua e whaatunu folau wa e tusa po le ale degree ia o tatu tilo fo i lalangi nei le mea o le degree holders i le oanga ia tu lei ia le fo ia tatu tilo tele o tatu o matua tu lei i talonga ma fu i tupe vabe. Ai alu atu me titi e le ilo le atua. E whamanuia e le atua, e ana e le atua, le tangata tinu e whinau. Ai ali iloa la le tangata le atua. Ia. Ai pe alu e flip le peka. Ko le ale to inga mea nui. Ua iloa le me ta o le ola whaatua e si itia e le atua, ta me titi e tasina me tu le te lingo tatu whanau. Ia po le ale me te whaia. Ia i loa nei mea uma e a fua o na maua tatu Manuia. O le atua a wha matala fo o le ale me ta un Manuia. Ia tasia le mawhauwhanga o le Manuia o le telo tupe. O le Manuia o le mawalunga o onga. Whainga tā e tangata na whaamatala se Manuia e a fua atu le scratch. E matua e mamau ma le mawhauwhau o le tangata sui fua. Pe a whaamatala le mea tau le Manuia e a fua atu le mea pito silina. A o leo langa e tatangu tatulu. O mea e tatu te taritonu o mālaia. Pe i fu ilau tala i a lota. E a fi mai tonu manu to tonu malai ai
tatu wofo talo kinisi pi fa pena na wa matel kinisi tolu wa fa matala mai le angasala le angasala sau e tonu manuia o la ule tilo ia ma le system pula nei tonu o le ta oto nei le me o le ia asila ye o ngā luenga i tonu nei o tu lei ata to matu i tu lei i o le afoi i le tumutumunga wa onga le ai se matu se e afoi e imu mane e ui na le tau au fa moi tu lei o le vaeng o le me o le trade school le ni tu ta si le manu tele mo trade school Awone ingata le fina o ta meti tele o kolisi. Ia o mala lang. Pa u mai fo dai lan lo le ase ngalunga a matai. Ia fina o ta meti. Ia le ngata suli matala. Ia o le tau sang o su o dorsu ia o ina. Tu lai mai se. Pe o le nale mo tatua tangata. So Yo. Iwa we ta ufala education wa le to tusal education amai tato matua mal education le wine ape ole imal education mal tu ape mena luana ele fie lunga afa pe a mawa o le pale fengai mal tu o le tangata o le tu tau ne fa mawalalo mawa langa malu ona ia te oela ia o le loto mawalalo e whaatufunga ina. So e pene sao no, e atangata e o ia onga, e le ata mamai. Wanoa. Ia, pe o le siname, so e le wingo la utala, e mawhai lava o na o ina o e pe a e fina ngalo lava iai, pe a e loto mawalalo, pe a e intelesi lava iai, so le se le me mana ia li o le mele. Wa pe o le mela na, o le mea alofa le tua. Ona wha o popo ila i o tikiri muli. A le anga tangata curious ali. Le anga tangata song ali. Whaiane le me. So e pe o le wha naunga le nā o tātou mo tātou whanau. They have this awe. They have this wonder. Le mea le tua o lo o whai le lalorangi. If you mana o participate. So a really good example of o le tangata tawana ifu tangata muri o le fu muri i istangata o le lilo Elon Musk le tangata le malama tele ya Elon Musk ana mata i Wilmington e lana shop mana ya na mena na faima ese le tangata no fo mo ai le tangata e pe ese ale mela fa longo ai o telefia mana o la pe o Elon Musk ala te mana o te fa longo fo i se me pe na fa longo Elon Musk Famela Elon Musk le o ia stanga fa tutu. Ya to be ia. A mo tata o fa tutu. Te tawana avela tatu fa atue ile tu melena ta u. Yo na fa matala ila ia tatu kanona por ale winga o le mena o le tu o le alo na tino mai o le ale manifestation. A mo tatu umalava le o le fa tutu anga. Tawana tatu to sisi ile tu. E tau fa ana tatu sava vali e pesi o le tatu tari tonu i se malosi e sile tu ne lo tatu. So pe lo fa popotuna le mena o le education. Ai malisi la tosile na len e mai le trade school. Yo ese fa le trade school so le. E ben o fa ya tu le robotics uma me uma. Fa pelate mena o trade school o you have to be in coding. Le ngana sa mato fa ngaina le civil engineering le Fortran male what fives o isinanga ngana ya temi ne motua ese ale ngana le fa nga C++ so le winga lo tala wa ese fo ile fa tu funga ino o tangata ile trade ile temi nei a fa pela ve te mana o iai a fa pela ve te fina ngalo e mo so fa tu funga ia ona if fesidi la ile tua a mai lo na ta mai mo oi
mo tu inga tangata le pe o wele o ngai se ngaruenga e ata ya reta ya ufo so le e tau haya mai nai tangata mai e sui e mata wilo o falta ele o inga meka ke de ele alu e so mafo fau o le meta foi tau le ai le meta Filipio Aitia ia tau lape ala ona le code switch le vale ngana Britania me ngan Samoa au te mana o lava ia fa ofu mai le ngana Samoa ia i manatu ia ia male launga ia male tustus i le o uma tangata i le mena se o ma me tu i le tua tangata au le mea ia mawhai no tu fatasi ia mawhai no tu fatasi tangata whai tautusi mana tangata e wela mana tangata e ta mai lea mea ma lea mea na maua i lea na whaina sui ia ma whaina fabricate mea nga ia ma whaina e ta wala au mai tali atu tangata e tau e whaina mea lea wala au watu tangata e tu esi e tu sia mai mea lea wala au watu tangata ia nā ese lo leo mea fo le o le mafau e tau fiofi mamau ia mawhai ona wala au watu tangata engineer i tangata i le whai au mea le whapea ona maua le mea o le se community healthy whaina ngā lue whakas tangata that's above my pay grade wa ia o le malai le whai o to i nesu whonga tā fo o le mea le nā mwhaina network o mai tātou o sa musia u fasi lo ia sau ia i whangalilo malana lona i loa ia nai tu fatasi atu atua ia o episo o le va il malai le man so so etawala le tamai education ma tawo fa le tilo tawo le tilo wa le sina me emisi e tatou fa alinga o le nganga ona la u te vai atua i le se kati ele o fuole le a fe mai ata to ele ai God is good all the time e tinga ana vai atu ele o le tu ole ale aniva ia fe mai ata to e ona le ia mulea si fe to tali alofa tiai ia ngalenga militala alofa e sa o lele lava ia ua iai se whaipule Samoa. He or she will push that legislation to pass. Ai pi o leana tātala noanu tā ua le wela. Ia le whai mai ia alofa e lea i le o se welo. O le welo e le o se wela. Ia te le lopo o New Zealand po o Australia le mafuta mai iai ia alofa. Ia e te tau fu ila na i loa e alofa. Ese ia o le tau a wha Samoina o le Wanda i Amerika nei alofa. E te le wha alongo e le upu nā e o mei o le welo. O le wha ngaina o le upu o le wela. Ia wha funga fo i le ngana. Ia o ngana. Wha fo alongo fo i le nei atu nuu i le cash. Wha Samoa ta o le kesi. E te le tātou o le pensini. Tātou o le pensini. E oe e whawadwalea la i nei tangata sau ta usola te uku pensingi o la ta wale. E peo le se sengane na a lofa moro sila fia pea. O nei Amerika te le whaalongo e le upu welo o le wela. E sau sa o pārangi o le wanda. E whapena fo ina pe e alu i le fo i le whale pam pensini ta ua tātou o le pam pensini o nei o le gas station pam kesi. Pia nei e se sengana ia e tasi ale aunga ia e mōre sira fia pia ina ni i whaitau mai ma por klama i mat whalot. I le ai e peo le i tonu lava le iai le mele o le ola o ina. O te iloa le o le uelo e ta o e tātou i sisifo. A o le uela na o wola mai o i e tutuila na o wola mai ai. O le shouta tātou i sisifo, a o le treaty i tutui. So, e iro manatu o te tauna escalate le conversation i o wani a vena i o tātou e se senga ni i whapena mani se. Ni mea mafa. Wa as long as lavalai o lo lape pe tātou i mena, i ele ready tātou for the big games.
Le papa ua le vai. Yo. Moa waia, o te fia whaalongo i se isi, o te le i maua mai ei mua ni mea, o te fia whaalongo i se isi mau mai ne o mea fau. Ma o lau whaalongo i se isi lau. E whapena lau whaalongo, o te whaalongo se iwa, aia po le ale mea lefe mai e stina o alofa. O le welo, o le wela, ia, manaia. Ai pese i e whapena le winga o le tangata a o ina. E ite e ia po fea o iai le whaalia le tua. Ai le tau fi mau e ia lo nei loa. Lefa le upu Samoa, o le uta le poto e wheta lai. O le uta le vale te o mau. So pe o le, o nai mea nai so soani i le o ina. Ia, pe hula, o te sau mai Samoa, o te le masani le upu lo kesi o ta vale, utu le kesi o ta vale. O le pensini la. Fia, no sa vali sa la te torsu tau sanga. O masani la la fa long masani foro. Ai lema fa ina vese ia te. O desi ngor kesi. Pensini. Yo. There's nothing wrong with that. Yo, so o te malam ai lem fa ina fa pe atu. Le ile o le ngor me na ni ile o le ngor na se se me na. So o na la sa wile upu atatu ta ili fu ya le upu malam ya. Tasia le rude words a wani mana o le la pe atatu sa ili le upu mana ngana e ta uai le tatu sila fio meni ma awai la tatu te ta mau i mea Yo awai tatu te ta mau i mea ai fua i le taimi fua i le nofoanga na e te la nofoanga e wa o le mafuanga la na fu e ta uai le Ruth Bader Ginsburg malona maliu wa lo matua la lena e mana o lava tosi ni i ma se iwa ai po fe o ye mena e le sana proclamation e le sana fai atu e pe se le mena ai se langa wa tele tangata a o fau mai lona winga lo ia o tele tangata o fai atu ia te ia e le ma fai e oe o fa fine o na fai maloia i nei Washington DC e sa o le masani alu tunu nei fa fine no foi tu o tele la tangata o fatu ya Ruth si tinara o mali tinala o mali just wo so la le tinai le si tu ma ina that was where she made her contribution ina o tele tangata fa ya tu ya te ia Ruth o tulanga le fino le mkuka ma falta ele so o mafuanga nai e tu ngai le maliu le justice lea mai o le tangata e fitfilia Donald Trump i la sto nai o le vaiaso nei o le asuia le complexity o le court moving forward for the next generation ai se alanga te mine fa o le so even justices in the Supreme Court o maliu lola i Ruth le la o fa conservatives for liberals o le la a replace Donald Trump hopefully with a conservative I mean predictably with a conservative ia ona off kilter lola i o le paleni o le ona toe fo'i lola ia masalo o le atunuu i le tautaltasi o la utala fai atu o le mele nai alu tarusia well o umana tatou wō le mele nā nana tupu le tasi fitu ono le na vavae e se mai le tunuu ne isa ona o le o toe fai le mele nā no taxation without no oti fo hiti la ola na ia le na manulauti o fai atu ro i le tala e fai na tō whaola ia o le toe whapena le ngaluenga e o whai ngaluenga ai whanau pila o lela a nga i si o tatu tama i tatu o Samoa pila tu whapena a whero me fai ia o tele o ilo tui ngā whala ka mo whai e trap au o si o wata mai whai au e na le watua o nai me ina io e pe o le winga le nā o le tangata a o ina mana o ina i whalau tele lona whale ie so o la whale me wala in tatala no e le mena ona o lisi na whalau tele ina o le loa so
e whawhiloa I lola I low shadow. Melentala no momo. O na ia te oro leo leanga le lei. Wa le sina mea le na mean le tangata. O na le lei o na wha nofo mai lona teine muli po lona tau le lea. Ai ama whailona whailanga aluenga na. O na e wailola I le tangata tumu ato toa. A person that is able to listen to disagreement without loss. Wa ayala itua a o tina ma tangata matutu o se matua ainga. O menana sa wilato malosi. Pula fele vesio le ainga le ia se tala sole ali. U ma se pula se me fai. Ele ia se le ani pe ni me ona o lo ia I lato de fa tu funganga le na. Ma maola lato va ai. Ma fai lato na fa no nofo fa le leo lato ese senga. So ale se tangi le se tali pe le manatu na ile tala ile tangi ile tangata ile tua ina wale ini me ai mai fana nga Israelu Mose ele yai e ani tu nga maui e kupito e tanu ai mato ale nei wa e o mai e mato le nei vao a mato feotie tangi lola I o tangata a mai ele tua le manai ya ole sila mena tanu el manai o tala na ile e winga le sapati mele le malolo mele ta ole faifaya koma malolo fa mai le fatonunga o manai a o tai au ya sono aru tangata el tai au ona mai le tasi a o ile sono aru tangata el tai au mai le manai a mai le lua o le tasi mone mo tasi sapati la malolo e se ngalo ngai fai ia o mena sa o lai ele no ai na ufato ama o le manai o tu tangata ila so mo ta I lua mai me ia me o tu o mafu ia o songi ki ai le tonga la wapi ona o violate la tole le tu la fono e fo la isi la o hipi va miti pefu na atu ile so ono a mai na altasi mal fa mo boy yo mal fa mo boy to uso tu la so fitu e atu ile to olme so ole mafu anga ole tau ole si ina ole talana el manai ona e ele tua o ile na toshi ele tua o wane ngalo ya te o ele aso sapati te fa pa ina po le ala va I fea o tupe nei a te taua ona oto se nati mo le tua le ai fea lo pisi e te taua ona faisa o sapati o tofu I fai fe au ia ngaru dua I le aso sa ia tauna fa ava no sa so vai aso e sapati I le tua so if a penale winga ele apalaila that's sort of like a universal law ava indi fu ia le fa wina o te maiti o te mea ia e mai tangata ia le teine le teime ne o failona lona palpala se tulou se o le teime menopause ele fa solo a ko nga fanga ni fafingi ele sapati o le tua o le sila mea o le o te va ai e mau te ite ele te me tupu ai o le sapati ai talafu le yupeli le masaniana o tangitangi ai le tele o triliona talai e o pasi mai le malo le o lo fia le economy o e tutongi al mena e tutongi tangata Amerika e la le teimi e le ngafatia ai ma ave ai le ne e talafu ma avenga ma mafa mo tangata tangi lola I o tangata I le tua ona a mai lola I le tua la na yupeli ana yupeli e fa mangalo o mai e talafu ma tu fa fo I le lau ele sapati e tau mai ini e tu tupu mola le malolo yo so pele sina meta tu te mau mai tala le manai ia ana tau nu lo fo I lava I kanana pe lo manai ele mato manai au jo pete si la fia a to rele si la fia fo ele ele au fia ia la mato o lotu
e pe o le mato o lotu pe e ola i me ia. O ola i le a feiva se lau i wa wha. O na wha taula ia e matou le fale le ia nei 655 seater. O le matua, if it weren't for the grace of God, we wouldn't have been able to do that transaction. So it was a highly leveraged transaction. Aina ale toa iwa mata fale so matu olotu. Tala voa ia. La tau whai o matu ainga mata maiti. So ole atua la na fia mana o mia i mātou te mina. Ole atua na te mawhaia o na sa ili ia tupe. Ia whalute tupe te tongi ele i tā lafu lea. Le wa whainei ma venga. So ole atua la na mātou mana na o matalo talo iai. Ma te le mana o mia se atua whaidaua na mātou mana o mia se atua ta mai a mai tupe. Wape ole mea nana a ole i o esel whanau ngā Israelu me ai kupito. Na fia mana o mia i la tau Yahweh. Se tua whaidaua, se tua fita, se tua malosi. Na te au mai a la tau ave ese mai le malosi o Farao. A oi le vao nei lola, o va ia tua leine la tau mea ai. Fia mana o mia la tua El Shaddai. Le tua El Shaddai, le tua manu, le tua mea tau mafa, le tua fua fa ele leanga. Mo le tua la nanda te talo iai. Ianga ki liva le tua na mo la tau pe o na ti liva le tua ia Yahweh le whaolatanga mai e kupito. O le winga la utala, o le atua e te tau ma le aso. E te tau na whaolfale i tātou le manatu le ese whaalinga le atua. A o le atua lava e whaali mai ia te o e tali o mana o le aso na. O le atua le na au mai e le atua. E peo na au mai le mea ai e te tau ma le aso. Le mānai e te tau ma le aso. E whapenafu una tino mai le atua e te tau ma le aso. Ma le tangi atu le tangata, ma le fina ngalo le tangata. O le labor tala ia lota le na amata me le ta. E fesili pe a tuli loa e fesili. O fesili a per amo. I foi numero tangata. E mawhai o na lawe i aini. Le la sa maue. Pe ana wha malosi a per amo e au le whani tangata e fesili. A tonu e. Ona alu lor malanga ai le usita ia e le to luo lota ni masima wa yutupu na fasino fo le ole nu e o yai na ui e lo lota i lana fa na te tinye umato e tu la i mai ai nu e tu punga mai ai sa we mo api a mo api la e te lero na sao ia Yesu i le ngafa o le tatuli. Te le winga na no tala. O mea e fo linga e maa laia le tatu vai. A maua e oe ma ule fatua tua i le atua. E ui mai e mai fatasi na manuia. Manuia o le atua. O tele fo i o tatu whana o tilo iai o hopeless. A pe vole le so le se vai tamaiti o le ainga. E vai la leu whapea. E te uloto ar tamaititi e ar tamaiti whapea so le. E a fuele upo o tato o sa ili malo. A whapea la o tamaiti e le a tamai o le atua. Wona le nga whatia lava le a unga. Le nga whatia lava se simia. Somewhere, somehow, iai le mea lo whale atua si iti ai le tamatitila. Pe a whaia ua i loa le tamatitila iai le atua. E manuia ai nei. Te pi ma so ta ila man mele ta tara noi i le wha manuia ngā le atua e te taumaneso. So me umai e wheso ta.
Ia auane I whamoe o le matua Samoa. Auane I vave I le finangalo ma le mafau pe a whale tonu whanau. Ia tuli loa pea, aisea. Langa o lea tātou te ola o tātou o matua Samoa, o tātou loa me ta ule tua. O tātou fui olo I Samoa. E le tau te le o uma I Jerusalema, e mori mauina ele na whiarua I Yesu. Ia, pio le masani ei tātou huren me o le contextualize o mea. Tau te tilo I le nā tūro mea na whaia ele atua I tu tonu lau ilo Samoa, pia whapio le whafungu me Samoa. E manuia I ele. E manuia I tu tau te le tuli no tātou wō I petele mai men whanau I Yesu e tau whai whamatala mai le nuku o le atua e tau. Le mea lawa le tau te iei, pau le mea o tatunu. Tātou te talia ia mea wa au mai e le atua ia I tātou. E tātou te manuia ia ina. Sfate te inga. Ia e pe o tangata rei Samoa. Tua tele tangata o lau manuia I ele Samoa. Ele tulina o mai whawhoni. Ele tulina o I New Zealand. Le ngata o le manuia le tino. E manuia I le anganga. Tele tata whaolaina, I to tonu la o Samoa. E le tuli na mai e o, e mai e se i o si tatu o, se I wa ai I le mea whanau a Yesu, uma le mea whanau a Yesu. Ia, wal visili pe whawhiwhela o na ngai a manuia na, a whapea o e whamai o na e manuia Samoa, o le visili lai whawhia. Wai o leisia anga sala le malo Amerika. E latu Hollywood ma vali lea ta mānei a lavo I nei. Iana tifanga, iana movies. O na tali tonu ele o tangata lai nofo I lalo o le niu. O na nau rola ia su ese pasese oso I tutuila ia anti. E pasese mai e Hawaii. Ina ia sawala e tuli le melea. So e pe olisi na anga sala al malo Amerika, al malo al nei. Ma malo uma lava o loo ia le wingal na le pito I lunga. Wai mena na pe tawa manatu le tau na whate te lengese o tatou langona o tatou manao o tatou tuina nao. Deferred gratification. Because o le mela na e whai e oi le tupulanga lea Outou. E no nofo I lunga I lau whanau mal whanau lau whanau mal whanau lau whanau. So no from tala ya Donald Trump malonai na mai Friedrich I nei mai siamani le grandfather Donald Trump failo natali engo ia Fred ia asa lilo I manatu e mawhaina avelo na grandson e fai ma plesteno le tunu nei ia na te pena na deferred gratification wai ele mawhaina te ire awe medio nese vanga na o te o tup mena leo lo o tele na whaseina I tangata awa aine I get rich quick schemes here. Oi, tele o tatu tangata sole la vea I sole. Ele pa u ele tangata o ina, tangata o malama lama le lei I mea. Ai la vea nai tangata pitosili na vulnerable. Mai atile yala na vulnerable. So le ala alfa mo tatu ia o ina tangata ia. A lesi le me le o ina a ele mana o ia. E tele mo ina. Ele feitau le ile tusi lea Hosea. Hosea o nta upwe. Fa pele. Ia si le fio me tatou Hosea. Hosea lea na ia ele manino po olona to olua sa fai mateine o le po. Pena fautua le nganga o le tua alu no fo le teine o le po. Io ai fa penale wing ol perfetta lea. So o le perfetta la le fa mai lana la natala. People are destroyed because of the lack of knowledge. My people are destroyed for the lack of knowledge. So o mafuanga na lea laiona ona fatasina tangata ia ona le o le oina.
But right after that verse is, because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. So, here's the good news. O oea e te ata mai ai, o oe fo e te tama vale ai. O lau whitwhilinga. Tā ua la le mea nga, e mai fuere tasi ale opuna e mai le ngana, o le knowledge. A ta oto la ele tatu o tunu. E lua opuna e mai, o le malama, ma le poto. O le afo o le ata mai, ma le poto. Ai afa matala upuna e lua tatu wanga ngana ele kalama samu, ele tutusa. O te tari tonu la le knowledge le au mai tuspa i ele ngana lea. E refer i le ata mai. I le refer ina i se poto whaafale a onga. Leanga o le ata mai. O le shadow o le atua na o le tangata. O le image o le atua na onga le tangata. Se tu whai ala lau talana. O le ata mai o le... O le ata mai o le atua. O le ata mai o le atua. A whai e pe atu ia Samoa. Au le tau nuu tala le. O le shadow nga ungai tua a, masuk se Samoa na amata me Samoa. E afua ele upu. O le ata mai. O le poto. Whatua mau o le taimi o le tasi walu turu. Na ua whau le pi tau. Anta tua tunu. O na mau ele me o whale a onga. Ma wal potua o ngai ave e whanau. E turi matai le potoa. A o le ata mai lava ia. Lea la tau tala e tuspa ia. E a fuain whapea upo tatua tunu. O le ata mai o le au whaiuta. O le au whaito wha. To e sasaa le whawhau. To e whiriuli wai. Io e. E le o se to inga tangata fui le wabeleita. E le o se to inga tangata fui le a o le tangata e fua i luma, e fua i tua, e fua i au tawhamena ta o le tamai. I nā tonua, o i nāna a mata mai o ta o tua ma tua a, o le tamai lea. E whawhiwhela na e loa. A le winga nā upu, o le tamai. Mai le ai whale a onga o Samoa i tua atu o tasi walu toru o. Ia. Ai le i whaapea na whaavale vale ai o tatu tangata mai le amatanga. Ata mamai tangata. Wai fo i ana ngā upu. Lou mana na fuata o le fuata mana. Lei se tangata na te loa exact time and date. Na whaire upu la. Au le me o le mautino. Tau nu atu tala leo ta oto upu nei. Pe fiu de lo ia, fiu de fo mai e tau whaamata e fatu ni uwhapea. Ele a whena fatu, ele i fatua se whale aonga. Na fatu i le ata o le atua. Ia. O le siala lea lape ona na o le ngangana le me whenga ruenga o lo tatou whangaina. Ona na o ni foi upu. Ona na o ni upu. Ona na o ni mandai dusi me whenga ruenga o lo tatou wha o ngai ne wha ofu i nai ia manatu o le tua. So e pisi o le mena e po le alawa i whea i o na upu. Wha whea na e loa. A pui o le upu le atua. Io e. O le upu wheta lai e le atua na whai ai di tangata ma le launa. Io e. Ale o le wingal na o le upu. O le upu sai le amatanga. So, io e whai ana. O le upu wheta lai. Ia, lai podale. Wheta lai atu le atua, whai mea lea. I tā ua, kona ngana. Io e, e peono whai atu e. Ia, e tawana la fo i luma. Tawana la i luma. Okay, let's see. What else? Ia, e peono manatu nā lena o whatawhea atu, o le atua e te taumale aso. E sau mai le mea lea o le mea ai e te taumale aso. E sau mai le
manatu lea, you can find a way to a man's heart through his stomach. Famili tatou anganga Samoa se o le waloa. So o le atua te tau male aso. Atonu se manatu fofo i lea whawhingata fo ona whaofi. Ai e pe o le mele lea ta lau tosi ma lau tanga i le tala lea i le atua na au maia le whanaunga Israelu mai e kupito. E se fo i ona winga ma le atua lea na otoina le manai ma au maia salu e ai e tangata. E lo manatu e se fo i le atua le nā leo lo o whaafai le ina ia le malo Amerika i le teimile nei i ona tūlanga fo i leo lo o tūla i mai. I le maali liu on tangata taitai, the social unrest. Mai paule me mawhai e le tangata o na whai, o le tamu whai i ite le tua le nā, o na whaao ngāla ia i lona si o manga ma lana network. Ina ia whai e le mere lei, ia whawhanga i bea le luko lea e whina ngalo i le lei mo lalangi. Ia e whaonge le luko lea e whina ngalo i le leanga. Mai o le si winga o le tangata lea e mamanu i le liberalism le e Ruth Bader Ginsburg. E pe e whapena e whalango o na manatu i le te e mai isi tu. O wat mafo angal nā lai o na whau o na manatu ma tā mau ai ma whamai e le lo matua. O le ai. O le mele le tutua. This will be my legacy. O le ale legacy. E tutusa tangata umo. Ai sea, ona o tu lei mai e tama le opoa. Me le opoa, o erteini isa lai, no foi tua. O te sau i. O amata le mea nama mea o whau e o na manatu, mo elo na malosi. O alaina appointed the Supreme Court. O lo lai tūlanga o tū mai e tūlanga taitai. Ia, o na amata o na fofola o na manatu ne. Ia le umaliu. So le la o whapea tātou. E peo tātou po kalama o le ia Outou Manuia me i le manatu o lo nofo i nā. Ia le foi i nei. A mawala le peo menen e fina ngalo i se me tātou teo mai whatasi ai. A mawala le whatuhungangal nā ma le leil te pena ina o le tātou malaele nei. Ia e fia tangata o mai i ai. A tusa fo i lava pe le fia i tangata o mai. A ta tau pe lava o na tātou o mai. Because something happens when you're competing with the best of the minds in our country. Fato ale lei lava lau te nisi ina o le lei fo i lau te nisi. Fato amata na tatala le awhateu mawaldo ina oi loa. Lei o oe o tangata te tauna watu e mei. So pe o le wingal nā o le ngā ruenga nei o lo whai. Ia o wane i whiu ai. Ia whai pe lava. Tāua ia te au, lim tāu kuna te mea i le atua. Se le atua na vera manai. I fōringa whapenai. Ai lese me fō. Mana tua fō i le ote ar toi na mani lumtu Samoa. So le ua e atua i meana. Ua e atua i le lakapi. Ua e atua i whaitautusi. Ai lese fe au ar tato ainga whai. Ua e atua i le mele. Le ale ang wingo le mele. Ua whao, ua sui tū, lang, whapena umana le mea le fua i le atua ilona nu. Ua sui tū langa e isi atua. E piwhi o tātua tunu o Samoa. E le atua o le vau, o le atua o le sami, o le atua o le manawa, o le atua iwa e. O le alawai e sau whai le atua e au le tangata. Ngana tala e le se mea fau fuli le tātua. Piwhi o hao o fo ina tua o roto i le mele. E au na se. Ia. Ia. E se, ia te mi se, ia te whakatau. Pe o le risk le nai teike tātou. O le winga nā lau tala o tātou sā nā. Pe lava o na malo le ala masusu le vai. E whapena o na ifu i tupu o le tangata. Tangata ia whapena lo na winga. Ia
ele se mea lai fa no ai pe se mea fa pe ai sole se kwa le anga li ia ori o se mea e fa fangu fa le manatu wa o tira la tangata ele mana o mai le mea le na mana o te mai fa le ia ole mo fa ana handle le because of the fragility o te ia o vala au le langa backup e mai langa o tamauli le o tu mai ima morontina ama psychological i le mafufau ona ole oile leo le fatufunganga no fole le io no fole le manatu ese o le sal na me e taiero lavaru ma ato ave na mapu ave na mapu aru roma ave na polo basketball e pe o ngaru wenga le na e tau na fai tato na fa nofo file mo ini manatu ese se lua e wa mela tupu e fautu ina e fo ilo manatu sa e fo tupu ia ima e ta mau ia le wa vai atu se le ri pe ai me siki nana le tau te tu le tu ai taimio o le nu o le tu a le la vata tu te i fo tupu le taimini ni oh yeah yes ele ma foi na besen men yes yeah now o le au ngā lava lao atua o le whaia o mea tātou te mana na o iai. So te inga. A whapea te talo atu i le tua a le o tali mai le tua i ate oi. Tue te talo i le tua, le tali mai le tua i ate oi. Tue tupu fo i le mea lea e te talo i le tua, le tali mai le tua i ate oi. O te tauna sui le tua le nai te tapua i. Ai sea, ona ua le tali mai le tua. Well, but here's the thing. Maybe o le tua le nai te tapua i, le alai na tupu le mea lea. Mai te tauna, because here's the thing with prayer. It doesn't change God, but it changes you, the prayer, the person that's doing the prayer. Na tato mana na o sui mai fina ngalo le tu o ye pule fina ngalo le tu na ia fina ngalo e fai a o le tangata la le te talo le tu li vai o ina la me fai na sui e tau se na tau si vala sia o te tari tonu e ia te oero ma u me ta ur fatu tu o le mata fai yo ia ta fatu tu te talo a o le tali ale tu e le se mena na tatu e tali mai le tu pe tali mai au ta feola Manuia pule le tu ai pe tali mai fo temi o ta fana po fana o ta fana le anga o le mea patino na le tu o tali a ta to lava pe a fai wa ya ta to me ta ur fatu tu talo pe ta te le talo man fata ya tali mai tali e ia pule le tu non time e tali mai e ta so ole e mawhaila na sui oe. Wa a whapela, oe pule le tu, who knows God? Nobody knows. Ioe, a pe ole mea tupu pe a e te talo pea, ma e whatu tua pea, te talo pea. One of two things will happen. Ole sui oe, ia pole oti. O mea nai rua. Te oti uma. Ioe, ole ai le leina tatu oti. Oti ma whatu tua lea. Pe le tali mai lea tua le taimi o te talo lea. Ai ele timi e tali pe tali mai lau whanau po whanau a lau whanau mai o le winga la le me o le whatua tua it's a long suffering tau te whiotia umat malalang a le talia mea tatu talo a o ai la talia pule ele atu o whaonga ina le upu long suffering o se me whainga luenga sa ao ngā fo i mo le whatua tua ia so la pena fai atu o le toe malini ni toto nisi. Si banga nā tangata whae tama vale ia ai. Po o tere in abstract le li ia le paseka pe mena ina o tula i mai le li i ma fai atu i te loa. O lea, o le whenga inga fau le i lo toto. O abstract uma. O tupu mai lale kalesia ma pesi i o lato wha malama lama i tu tasi ia le fetalenga le li ma le manifestation o le tu tato fo tupulanga ia e pe elo mana tu e tona na tatala mena ia ai pe no fa tu e
e le taimi umai le taimi. O hepe o le mea nā leo lo o le that's part of the human condition. O le atua ia whaavavau a tātou. E le taimi umai taimi. E taimi tō il mānawa. Ia o le mea la tupu pea e talia ina i o le nganga whaftai. Me la tupu pea e talia ina le mea nāma e mapepele ia te ole nā reality. E te loto maua lalo, e te iloa lo pale whengai ma le atua. Ia mai te anga le lei for you're compassionate. Because si whanganās tangata e lea lofa ia te ia. Matau lia fo i misi e le mwhena whatuatua pea e lea lofa. O le mawhaina e whatuatua. Toa mawhai ono tātou whatuatua ina wai ai tātou lea lofa. Ia. E le mwhai fo in tātou whai le meo le whamangalo. Se ia wangana o ia lea lofa. E pia o le alofa o le energy le anga ke kuleia mea ia e mo le olo tātou. Ia, i lo le te tonu. Ia, whalawe lawe a mea nai le mwhaise wangana ua tino mai. Ta te leo i loa po whatutua se wangana ua ini ngā ruenga. Ia, e ngā ruru e le mwhai, tasi le mea sini tau, nau tau talai lau po kala mea nafi. O le vāwhia ngai o Misipouena ma le atua. Ne e se i o te tasi o te loa. E se mea tasi o te loa. Pena whaka o le i loa. Yes. Awa aila i ngā ruenga. Ona e i ite la ia. Na e ite pa pe oi. O le melo le ite. E tasi le langa telen tatou itea ngā ruenga le atua. Tasi le me le iti ngāna le o iai tatou le mea. O pau ale mea o te tatonu au iai. Whai le mea o au mai whai. Wha maoni pēla i titi, pē te le, tofu tangata malantarina au mai. Wha maoni e tangata whai. Whai ma le whatuatua. A moni rale alofa tangata na. E o mea le oti tu mauro na whatuatua na. Po le ale lau tatalo o lo whai i le atua. Ai o mai ata e ao ma le tausanga fōu e le iwa aia. Na uroro la ia lea. E iei le taimi o le tu. Well, le whato ai loa ina o le tali mai. E tawana e... Wai pēno whai atu o le winga le nā o lafalafonga nei. E se le primitive o tatou tools. O le ngana. Ua tasinana e mwhai fo'i o na lapea le mea o na tātou tatalo a tātou te waai ai le fua mai. E tātou te waai le fua mai o mea. Pei whapena le winga o tangata. A le fua mai. O na winga o le se manuia o iai. Ua le tali mai le atua. A peo no whai atu e leo se mea na tātou e whai. O si au lava whatuatua pu mo mo. E tali le atua ma whaalau tele i le taimi o le atua. E leo le taimi o tātou. Ia, manei. Ai ei lava se mawhatianga o lo i ate oe. E te tau lava na ave i le tua. Pe se mea o lo o atu ngalu ai. Pe fu se manu o lo le ua i le teimi ma le teimi. E tawana ave i le tua. Pe o le manatu lea lea na tula i maile. I le tala le i le sa. Ia wa complain ia tangata ia mose. E fatu mose o ia ma ua ua na tangata. Ia avelo tau whasea i le tua. Ia wafu ila o le sile na winga le tustusi o le pale whengai o le tangata ma le tua. O le ala winga, e le mawhai e sisio na i loa le tua ma ola pea. E lolo la vel tangata le tua otilo. At different levels for le winga na lo po ele fa pe le oti o tola o manava o oti o manatu o oti o ila muto o oti me sa e
tausi whatupoina ma mea na pele ia te oe ni manatu nto whamanino ni lo ese. E te ilolo lava le tua ia o na otiro le oe. Ia o le mela sa whai e tangata ia au na le tua. Pese ia o la tau e oi le vao le tua mal tangata. Mele le olo o whai e lo tatou a li. Whamai olo o whautua le li i mo i tatou. E aru la mo se ilunga finau e ma le tua na i la ua. Pe ona finau ia kopo ma le angelu ia poka. Ia ona pola ia e le angelu le whaingo le sulek palapa. Ia ona se e la ia. Ia ona saula ia mo se ilalo. Tau ma whai e wha matala i tangata. Se am whai au na tau ta e ele ma ua tau te o ane o tau te tau lua. Te pena wha le leile paseka le pe onda tau masani ai. Ia atonu e lofa te le maile tua e atau tau. Ia, au ila i ele au na le tua, le valea o le tua mama. Ia mal tangata palpala. So e se ala le vala au le tua i tangata ia. Atonu mwhai fo na whape o tangati e ia lo i ele whao unga le tua. Ai e mawhai ona i ele whao unga le tua e so se isi lava e whape nā le ngā luenga o lo o ngā lue ai o ia. O le ala ngā luenga. O tu i le vae whaafifi le muni luko fe aise lua. Awa o ngā luenga nā mose na whai. Complain tangata i a mose. Alu mose ave i le tua. Ma wha manatu i le tua. Lana whenga inga na o sia matua ao tangata ia. Mata mai lava i apera amo. Isa ako i a kopo. So e alu la mose i runga. Negotiate ma le tua. E tu i lalolo na tempa malo na amio tonu. Ia asau mose i lalo i tangata ma whai atu i tangata. Se so ia tu te amio leanga. Amio feo lolo. So ngā luenga la nā tangata pe o mose. Mai ina ua tatala la le Reformation. Ma le Renaissance. O ina la na amatai o na wha malama lama atiri le winga o le melena through the priesthood of our believers. E le na tangata pe o mose. E le na amatou whai fe au. E ma whai lava e oe o nā ngai al fina ngalo le tua. If you're willing to die, if you're willing to have something new happen to you, afa pele o ele e ita pea ele mesa tupu ia te oe ina ua ave lo ta mā lauta avale ila ta li o whaavai. If you're willing to let go of that, then you can have access to the divine. Afa pele ai. Ia whameritala e wha se furu tau sanga o sa wawali tangata. Ai aru waalele i le vao i kupito ma kanana me salo pe i tūla ma le afa. Ai wha se furu tau sanga o sa wawali tangata. So le wingo lau tala. O le whanaunga lava o le i Outou Manuia ia whapena o na tatala le mawhauwhau o le tangata. I le whaali fōu o le tua i le tangata i o tātou fo i taimi. O na mauaile al tangata le malosi e si elo na lima. Mawhai atu avatua, use me for whatever you're doing in the world, God. So ai ala se mawhatianga i tātou ave i le tua. You know, sometimes for ele ilo i tātou me e tātou te mafuta ai, e tātou te mawhatia ai. Sometimes ele leila tātou tangai, o lo pongisala tātou vai, o lo whane nefula tātou tilo il tio ata. Ele umawhai e tātou na iloa ia me o lo atu ngā luai e tangata. Sape lupe tolu vai aso te luaina o mai aile lift na whaongai mareta ta vale, o na ulifi maila ia. O saula ia tua uilu molfil sa ele tama. Na matal nola ia ma si driver tala vo wale li. O whai atu, lale umitalun e ngalue le lift. Tolu tau sanga. Whiara sau tupe na mauai, ia tau sanga. Mai tau sanga lau te e luafe sfuru iwa sfuru tasi a whela tupe na mauai.
a ta tau mai la malana whamatalanga au te leo o i lopo wheo alu e nā tupe. Ia ona o tau ne lau o reflect, o whapea o i talo whai. Se vai i lea tupe mānaia o lo sa sawe i e la nāti nae. A le ta tau mai e tu o leo te polongai. Le o maua iso malolo. Le o te leo lopo wheo iei. Ia no whapea lai o i talo whai. E tele tangata o lo i ngā luenga whapena. Ia, masalo le mā ride mai ipe lusfu 3 minute, lusfu 4 minute. Ia, ta tala no ala i e o whatu. E so ainga, e o ainga te nofo i gardina, to toru se o whanau la iti. No whatu la ia iai. Mata te toi fialu i se ngā luenga iwa i le 5. You know, ia mawaisawa no e whanute e nai au tupe. Mai o wheo la o mawaisa ngā ruenga te tongi le iwa sifuru afe i le tausanga. E le ngata nā a leo te sa o loto e mwhaina tapela o mita, e mwhaina o aru whale. O whatula ia e o le mea o iloa o lona to o lua masana whanau to o tolu o mea pito sirina na pele i ate ia. So he doesn't mind going through the struggle because he knows e ave ana tupe lon to lua malana whana. So e pe o mea o whamatala i nai tala na ona e le proposition le fo le palota e winga i o tangata i eta o gig economy workers. They're itinerant, they're on demand, vanga ia kiriva inga ia tangata. E la le proposition le nai le palota ia November. E whapela luna whamatala ina, pe ave ea le ava noa i tangata ia, e whai e la tufunganga e pese ioni private contractor, independent contractor. Po o le wha employer le upor tangata ima le lift tangata ia, ina ia ieni a latu benefiti, ina i whatu langa o latu tu la, ia i futa latu minimum wage. So e pēl debate le na. So o te lopo le ale le tali sao ma le tali le lei. Ai mo la maua atara noanga ma se li isia. E pe e tau e a te elon sa tonga. E tau e a te ele ma whai e iona ta pē o lana mita. Ma aru le whale wa isa na whanau. Ia le mawela na iwas futasi a whele. Ila te usanga. Atonu e, he probably needs a little bit more financial, education in whain ta ofi le 10% o na ian tupe. So e se si meta ngofi e pa o lan ta vale. Sui le sua whaisa ta vale le te se ke si alua. Nai me lai te whapena ta pena ilan whatufunganga. A pese ia ta ua ia te ialo na saulo tonga. A whapea ai uno ia ma le ma whai o na saulo to i e whaile me lea. Ona le avea lo la i o ngā luenga le o sa ngā luenga fie iai. So, le si nā mea na maua maile i si uso sia. Te le tupe. Yoe, I know some people that make over 100,000, 120. Yoe. I le mea lea, le Uber, so Lyft. So, pe o tātou i le economy tātou i le mena, you know what, money, o le o tuli tangata tupe, o tupe pese i o ni mea, te roplata ungo mea na pe ale tāua ia oe mea, pe ni me le tāua. O tāua i tangata o lātou taimi, lātou saulotonga, so lātou leo, o lātou manatu. Ua tāua le mea lea. No mata le pokalame. Il vanga le upa. Il vanga le upa. No wai le tele lupe se mea whamaoni pe mui o leu amata le robot. Le arne tana ia. Leu iei ta vale e whelua e ave ele ave stat. Ele si afta vale. Soli, se o te fope atu pule mea. So now wa mate truckers. 3.5 million truckers in this country. Now wa matana automate ia maila umina na palmel no for tangata ma moile. Aven masini.
So ai mamaola ile ngalu le o fandi. Ole ato tele atangata displace mai le capitalistic system. Fai e masini ngā runga. Ona ua te tele le mana o le tangata. Ona ua te tele tutongi e tangata ne. Ia. Malo tui. Ia. E lo mana tu le a. Ia. La whangata mai. Ia. Si tama e sta pese ona whaai ua tu leo dato. Mawhitanga ili si tu. Pe ole manatu muli tato current events ia ma mefo e mata i tuina i tato o lo fati ai ia le ngalo le fina ngalo le to tato foi tupulanga mal centenario tato no foi ole mele ole digitization o mea uma digitization o mea uma so
o mai le teimi e whai o mai lava o ngā ruenga I lungo lau telefoni. Mena le oie nei, teknolosi le I tātou. Technology le nei o le ana suia le tala ina o le tala le lei. E o tātou tūpulanga. O le malai le nei o le a whai o mai mafutanga. Fe whataua inga. Tala noanga. Ma o onga. O lunga I le digital space. Le le si ufonga o le tāwhou. Mena e a whapea lava e tūtui lo loa mwha maoni ai le tosina o le malai lea. Pe ona miti e il whatonu. E mawhai lava ona avea le nei malai. E auto waa mai la o whainga aluenga ma whesuia I o lato manatu. I ona tueta apela I o le tangata manai ana wharumanga. O wha malieina ma utupupu ina le whinangalo le tua. So e pe ola o te talo la ina ia I stemi lumana e whatino ele na wha moe moe. Ona o le o digitize uma me uma. Ia o le whataita inga e ele company lea e ta o le open door I nei e Amerika. So e whapea ia le mafofau o le open door. A whapea e te whinangalo e whata watu lo whale. Ia nā le tuai lungo le internet au mai offer. Yes or no? Yan tapunila le escoile sfurfa su lima tausanga depending on where you're at. O le wingo dala ua lato whaaffaingo fieina ia le whaatawina atu ma le whaatawina mai o whale. E au noa ma le real estate broker ma tangata na. So tausanga lala umawai. E se lau e sfurma le valu wafe ia lato whale na sell over 4 billion in sales. So the company de leo tupu pe lava, with existing homes jumping 25% between June and July of this year. So o matua te le lava o le oso I lunga. O le la uma whaia ia tangata on whaata wala tō whale I lunga o le internet. O le si melono lua o le Carvana. Carvana o le company le fe whaata wa I ta vale used cars. And whailawai o ona whaatausau ta vale. Carvana lets customers choose from more than 19,000 cars and complete purchases in as little as 10 minutes. Revenues doubled to $3.9 billion last year, and it sold over 200,000 cars. And now they see themselves selling 2 million cars a year. I runga al internet e te lewa aise ta avale pe te alu whata I tai pe kiki pau. Pa walau mea ta avale leo te mana o iei. La te vai I ata nai pu e mai ai ma. Whawin whate leo e ma blow up I le ina e mwhene e wa ai le registration, le maila, kesi. Ia o leo toe kiriwa maila ia. Te alu piklau ka vai. O me lau whamtalei nei le tala na o le sile na ngalu leo o whati nei o le digitization of everything. Na amata la I tusi e Amazon, ma la tu CDs, ma la tu mea ni ina. Ia lea uo o I ta vale. Ia lea uo I fale o mea taungata. As a real estate broker, e pe e la mato manatu le nai le te tau ona so o na whaia me lea na o tangata ta maila. Ya me la na le utupu nei u fati to le technology le mele we nei Sui le lolangi. o sui yo so o la me fa el tanga poto ia to fa tanga malana tali depend for il melo lo e ya ma nei lava le fa ase le direction lo fati le ngalu ride the horse in the direction that it's going because you never know what God has in store for us. Ia. Pei o le mafofonga mulimuli na o le angata I la tātou whaapoponga fo I mo le Outou Manuia le neiva yaso. Ia whapea fo ua iese manatu ua pa o papa pe pa o whala. Ia la whatu I nae e whamangalo mai le au ona. Ia o le teimi ne mo le te ratu whaaftai le tātou o tunuu, whaatasi mai I le whaapoponga le tātou Outou Manuia. Mo le te ratu fo ila o whaaftai whaapitoa le whionga I le whaatonu. Tuila e pae tusai fo I o le whaatufunga ina o le neimala e leva yaso ma leva yaso. Ia, ai Manuia tele whaasausauga o le tātou tunuu I le nei yaso. Lo to o ono Misipouena Tagaloa. Mai Outou Manuia.